close. So mo didi nkomo ba ku mienu bia nti ombe kama nti a wo se wo sofo se emma na e wa asori dem ho ina ono mu ina ada na emu mu nkwa na ono wo ndai Akoma efe na nkomo be ni emma ye ina e wa asori ono ye ina ada na me na ono me ndai ya nkomo be na wo nso ne tena ase di emma ne kan asasem ne ye den e true ena oba still am da so wa asori ho na young girl a chese meni eji wo nyame fie me tonyo me sisi asori fie ne sa ade ade no enti e na ode nkomhye na o se nyame se obeware sofo na emum sofo na obeware no enye o papa na wo ne nanse no nam se na ye hwan a o se ye me nam se na nipa me ne natna metene nanse all this while enye ono ba mu sisi a wo se eye wo enti nkomodidie mu ana ose woni obi a ho minsimi ni obi a ho ene sa dia ma menti ase na me ne ntina enti Maa Akos menti ase se me ne betena no e wo ma na ase ne nkasa yemu en sheda nsisi so obe sha ase me ne ntina kakra na obe ka kire me so oba na bana owo no ne bana yare enti opama cho se me wesika kakra o me ho a me mfa ma no na ode be ma me na emu sika bi obeji bia me nchonto na me so se sa na o kan dia mate enti o sha ase o se 100 cedis na me dia ma no o se 100 o se 200 na me dia ma no ena young girl a mesi so a sofo so obeware odie sofo no nso nheda ni enye ejuma bi aka sa ejuma na oye no ho enti se ye stew na maye eye nkwan na maye se ne aduane kakra food style bi na metimi ana me dia ko enti me kono ho na unse akola bi ne nanam ho na tabu bebo bi na me na we nso mati asesa wo se wa wo ba ko na oba no kro so ba we di wonyi wo se me ge bi ana me ne wo ho na ne ba ne nyame de na nyame e dia me hwe na me si onua na obi a wo enya wonde ne na wo ye wo si nyame se hwe akola no na ejuma be na wangasa wo ye na chese me kakra wo na ya wo kasa me wa me mfa ma no na wo dia wo sa de hwe oba afoforo ba enti me miye me kasa ye na afi me nya ba no sese me jimi me ho e ma wo ne me ada afi de me ma me emra me ho so enti afi sika ena metna asia me ne tna asia na July beginning of this year mu next can be 2000 na me ka chere ni say me pa chere sika na wo jije no e do 2000 enti fa me sika ma me no so na odi ni birthday no obi sending ni 2000 plus enti on the Australia wo scan be ma me Monday no be kwa ko yiska no wo scan be brem no ho Monday man tenenka Tuesday man tenenka na me say follow up o say Australia cars ya bi be ya omodi ye uber ibi eni bi na opese okoye odi 2000 ni koye deposit na ne bra pinya sorry obi wo ha o ye say ejuma ni bi na me say a software wa won sheda ma mi ade potia ekoso me mi kakra no no na wa beje wa won fa bi ma me mi de kakra no no na wa beje enti bi ehu o so on de was tell me a me man en first can koye deposit na sasa mi scan e 2000 na me see you mate enti e ma na wasaba wo se chese be beyond the bibia bebom na ne bra asende ni ma mi sika e dia ma na we scan mu 5 million na ko chaloto enti wo pamacho mi face canam so for ko chaloto 500 Ghana cedis we mu ya dia ma se so for chaloto enti na say asema wu ken bie nukra bi enimu asema woni mi ken nukra bi enimu nemum yem paint enu ngwaten so wo say pe 5 million na we we scan wo mo sine be ya wono ma no relationship ne embu hinti no me the 5 million ne be ba na me di ama no intimate na asia ne me ye ni pasu nchre software opese ogumi young lady opese oware no because me nim say software eye ofre ena ofre bia no wo ye ho ejuma enti say nipa no ofre odu dada
na me young girl no pese opeke me a obeguru me obeka say yesi ono onka say yenko church program ono wundi bibia fa nyame hu bibia na miss eh ena na of my ni di sen enti me ametina asia na mse daabi si ne ade me ka kono encho doso esen no kra wom enti me didi musa na me be share ade kakra ase me tun aduane ena obeka chem se ne maame yare na ne maame yare na kwaye pressure Akoma FM menopause na ojo bi a onom na ne bra pin ni wo ne bra pin so ye prophet kese wo omem ena ne elder brother na wa abuchi ni se Monday ena obesimi assemblies ka mama to edru na bre no na ne home tie so on pese obe losing ne maame nti oba na msi you o pese na so 200 Ghana cedis na msi you on say 200 cedis you amede ma ono enne be mo se eye no kra na wo ka na se enye no kra na wo ka se eye no kra o maame ene makasa o phone so da o maame ni se onwe adwuma ene o maame ni se sosa eduro no be na easy enti so de eduro no kwa e a thank you be free ni nchinya ba se ama e ho na me ebe me say all this one se ma wo ka no e ya cho maaku ampa ma she ni mu ama antifo ebia maami anka she onu anga sansa anka we eye midweek ene ye wukuada obo ade na dom wasan ede ye na kwa bapiem nti ye danasi ye papa na enye ni panyina enenya ne sa ye nya ne seya na ye ngwahwa ye ho ne mom ye de asedem rempem wasietu ene ye te ematwedi amponya nkrompon kwa me ye te ase a eye na dom na awia yi de meka kire wonyina ne se wasiriye enchrodo sanetie wasiriye enchrodo enunti yampanifo krabu baby wasi abo bi beka wo na efi wonto mem osiriye enchrodo enti ya bomodiana eya hweye wona womo esere ekire wo bomodiana obi sire kire on kire se ube open up ye woni pa ba ko bi a wo abrabomu a you trust and believe that person so much because onena nanti ache unimo no senipa we de no matter what enya dia obetumi ayi memu ansa na no na wonim how far woni enipa no akoduro but enye obia ena osrekire wo a e wo se wo kase wo Akoma FM ena osrekire wo hweni ye pa emame wanye mistake ewo abrabo yimo medi ede Maa Akos program no ye frɛ no Akoma monsem na ebraso de na kyese mabedwafo nyina wiei na ni yansofo no agua ka yansofo ne say I need them here on the seat oma yazogo on mo yansofo ne mreme na asem we de yasofo na dia update we de yasofo na dia edu ti no I update we no ya sofo na ya bulemu oh na me ti fa mo mani aje me ti fa mo mani aje apre wo hodo do wo pre wo hodo do ata ko sire mu mayi wa frim eti no wo hwabi e wo onua TV na fei Rabi 1 TV so demo live enra ne wo problem e wo onua wo wonim say fidie ya na de ya adwuma to da bi anachimato bi abamu kakra ha ntino ya na mo de ache ye enne megidi ye se edemu live wa also ubetumi enya bi ahwe Facebook Akoma 87.9 FM bomodia like and page no comment na share yenua no mo Facebook no mo share na mo share YouTube Akoma 879 FM na also wa share bi e amaye na YouTube no bomodia na subscribe page no me notification bell no so so you get notified now so watch the link Emma afofron so to me enya bi ahwe na fans of Akoma monsem Maa Akos great family Nikki Pizza fan club and charity group foundation Akoma monsem platform ye de atoso monkoso na ehon so mon share enfama yen da bia meka ye ne wo Facebook no se de ohwe bia share de ama no yonko no aka chen se saka wo social se de na se Facebook mo share monyam no sa pepepe ene ye bekọ no YouTube and afa TikTok
TikTok nyina na etumi abua ma program no etumi ababa your household name na mabua ye sa kwan no so pa na Arimbot atetutu kwotwini brofo edu se make say Arimbot on security doors ne towns wa biem ewo kwotwini brofo edu pa ye nyasam ketua enu nti won so betumi abiemu ewo ho sanso na Free FM 97.5 Free FM 97.5 woman so ewo tachima manager dachi na make say woman so abiemu ewo ho tachima fo nyina ehwebie na yanko first story ni pure natural and a grow fine mojedro woman na so yasere yanko na fe yefa update ewo ho enfamra mo enra ababa we bi ba ya na ye frɛ no ama anasa Abigail what the sofo bi na ba ye asofo mienu baby anu okwa asori na sofo ba kwa be ye revival ekire one no ekwatwe mpena wo boni din se sofo chief ebia no na wutie bia ebe ye wadwene mu na asa baba ye asema ye okan enti ye no kure enu kure trodo 100% and chief okrom ye na chief no na asaba so ya liman na baka kuma Samusano. What the Yania Nadia Sam Papa? What the Yania Nadia Sam? Oh, yes. Because about social issues and relationship. Headquarters. And it's enough for now about when you must one. Yade, Miss One. Oh, Yade Miss One, Yade Surisa from Missa. Dear, and we see it. Yani akaya ho father bi say na mo kai me tatu sika o pepe na dale dinaka usumu some get results some get results ye kan mo ntiase mo de kone na nam ho na mo babro bu mo famra edi chinchini na mo ya ni afani ya ba mo de ba de ko ha mo de ba de ko ha ye sa cha ha na headquarters na no ko amwa on jase okay okay, it's mama ya update na wo no. Pure natural sponsor first story no. And the grow fine. Dr. Grow fine as soon as sponsor update. Grow fine. Yes, is an offeria tan. And sponsor update. Sponsor. And what you na you are. And Dubai. Abigail Baha. Na oba asofo kukuda mienu din ba ko de sofo chief ba ko ne yedisie kakra na enu ano ye bobon ni ma de makoni ni ma gu bon mu tase gusie na pue na no pa opue ye ne wo na se nyina na se tase enu de Abigail be kan ni na ma no kure na se me mu bibia no ko so kama na emom chief ma yeto asese kudi no asemo oni kapre ana ma atase ase ya na abi on sene 100 na Akoma dem ya no asere me 100 ani ade na jese abi zu ya no osere no osende ya na jese e ko so 4000 ma oba jese na ni wantwe wo se yare ya bobbo no jese monkey pox nyina maye maadwin so see na Akoma ye me pesa me na agree box de begu aja oba sa jan hwa mo timi na me di ni mate kaka it's me pacha behind the scenes no na that's one and that's one enti on say behind the scenes no na that's one enti on say ma me de mani age na ho say okan no kure e ma ehu say asere na bi ho na sofo samene be ya adwen asofo watie be ya en be adwen say asofo de wo hia say asa kombe de wo ye duru ba bia na me no ba bia na problem kakra ho ye wan kan sister en ma say ya odie kakra nyame adoma ye ne bobo wagye atun say ampa 4000 obetua na wa hye ye mbo say enne ukuo na wotwe Wednesdays a week and a week obema 1000 Ghana cedis na ye de ama Abigail and which no from after next week ekosi the end of the month which is December end no obebo modian say or the 3000 aka na ebeba be so na fe ma ye say the fene say ye wie no na me ka say the tie bia no aware no because omu anamonto no mu no ekwan na omofa so ni na no me hu say Akoma omo ware beboa wo mo it is that tat water ye wi aware no beba so ma ye pure free democracy hu say chief we didn't sato Abigail me nko ye pure oh na Abigail na ye o sa no o hala hu say aware no be sa so ntinyame adoma ye catch ye tie for say
enu a story na ye na abaya na esu ni 40 million ene pra we pra na ekuru ni ade no nyame adom chief asom say e kan de say de tie bia no obetua na emum Abigail so eboa no ene na sika bia ni ade no kan nyina say oboa no emu aduane noa emu stew ni ade o kan ya mu revival na wo kon ye no ko sia bia ni nyina che everything Abigail said yesterday no was no correct no correct Msa nyoma ba kumi no be pena na o pese o chese ani anya saba ma o chim kosi na je se still am twen na e kosi na se omunya bibi ye na ma ko adia sofu chief na sofufu obi no dia to omokoma so ne se o se ono die na onim se sika na Abigail de ma no no se de comment na ma kam de nyansa update na ma afa na beto menton okay ana na kwa ma nti on se chief aba waba behind the scene na ye eno ye na no pay ya waba ye na di nkomo ena na ye nti no now no de ye pese ye ka kire tiefo nyina na se omu entiase especially asofo ni bi ma no kwasem ne se adwuma we na ye se asofo die no asase no nye de saa ena wie ye pan so nye de saa enti o sase hunu nipa ko a we ye ye mfiti prekupe ni sofu nya adwuma kura se nya adwuma bia ma obewu enne ma nkuntumpo ene azankom shene sane yo man because se ekomo anibre se kom do sofu wa hwe obeshi obi nkoma gye sika kodi aso na oboa na demo na wo yesa se ofra nyam de ma afi wo se ade no enti ye tu asofo no fo se ye sere wo mo a omu se urade frɛ wo mo a omu nto mbo ase kakra akra no mu fa brebre ni urade achi ma na daache omedu ana ma me wie ne ha se na na kwam abam e mani bi so pa asofo pa omu nya careful oh se wa ase eyeye obia nya ne fene ade ade to obia nyanka nanso momoyen fa kwam papa so ma se wo feel se we ready so ne be so for ne be brefri ni ahase akosi awie ye woni problem na mu ase ye koyira hwo ase ye kotetere ne sane yo man de e be ma problem nti mesre pa se e manya na omani ase obia pese ware so for enye bone de na mu enye maketo anso sa na no nya abi betra onyu quotation kura aye no so asemi onyu quotation kura no so ase na sofo wenye broken ya so obetu ayi quotation na nim to atre so ase enti mesre asofu ma medie no ene aye enye betre sa ti se wo ye krado so obedi nko ade ama no wodi fenchem na masra ka kire won se no me tachire okay wo be fanya medwuma so be no wanye ni yie no eno me tachire nti wo me ye careful na ebeboa ye Marco media kakra me ka kire ye nuame ma asofofo ne se yesre wo mu e ma pemu no na nkire se mo fa ma no so saa efise mo ye dai e ma no beba obi ehia asofo efise wo na adwen ye ne se sofo de ono mo nsa omo adwaman ono de wo ye nipa soronko da nipa mu o enti wonya ope enti na nkire se esese so for advantage na ma na eba no togwa asofo obeye nyame adwuma kura de even sex and say you too much wababom sex ayesa kura wani efra wo hu hwe wo boa wo didi eto wa atu wani so saa na ebeda kura na nyame ada ne ho adi a kire wo efisa so bi wo ho kura na wo saa ne omanimu a yenko debi wo woni se wo kura ni pada sani wo pa yi saadie ni firi wabrabom na wo asetena bosome na hwade na wo se wo tena saa ga wo de obehunu eniema e be ko wabrabom enti wenu ehia batenhye da ehia saa enti yesre wo mo ema no de ye domo asofofo no ye ma no ye domo ye pemo asem ye baba because of say yenim se mu gina ho ema nyankopon mu ye nyankopon sia na amu enti se de tie bia ya baba eti wozepo no ya ye betua dollars fo oba pounds fo oba wo ma shada so mo counseling be so ahwe wo mo ba shada kra de ya hemu saa na e ba be kire mu wo betena ni mu wo se hwaze ne twaze enti wo preach ni nyina no wani hwe eti no so wo be ye ne dai eti yesra mu a wo se ne wono ahopopu a se de ne ho esia ko ne no chief anope Ishmael pie bia wo ohia no
wo free office ano ba na me patch we dey ba na sudwiem ma yen kan wase mesema mo for me nkoso ye ka se de beba so anke bebu na bomo ke de ne baba na me see Ishmael ja obeka che me se fatu baby anke de sofu chief fatu baby mama mfa me ma so we dey na ne to sa wo ya de ya akwaso fo kwani mpate anke wani mu ate enti yesere wo mo ye ka wo mo ho ye ne ye baboa ma adwuma na koso e mo na ada ye no mo ka no krenche ye no mo na ntenche evangelist mentini baby kakra okay sex ni asofidie ye uno yire nko ade eye fire papa fasting no akonchini the trend say ene ye ka mumie nu kura ma pene so me se me ye Akoma FM but say no ye say yon kwa o se no kura ye ma no ntra nansa because e kanipa aware for dey so yi die free manya yi but you know adwaman no they have yeah say me this for the house be careful tini uyesu benya kra asa obeye sofo no wa ware wo aso bi o wa ukwa wo nware ya ye ma wo sofo da ye make dey say ube kunyanya kwa ye be busa say the only no wo ware na ba yes your commission will be straight because of post station yes Akoma FM na Paul can say onyame se o ma de be buru ye so na mum se ba obema konya be da ho Paul was relating to sex ye ne ye yire because who officer ana buru so wo twam we twam e konya da ho ama na di fon fi o yire wo ho so we yire wo ho this officer wo nya nware dia ye be sro man de o be ba ezu ba wa me ware look at a man na follow we remember 12 na a man na follow some intelligence no muburu 120 ho support ministry no but when fi obi Akoma FM ina bi pa kan na primary medali esum bi kura se woni medali wo one ne die so no wo mu ben no but say onu ne yesua ne dia okay and wa and na me ka say once or setting barrier baby I would dia gropim baby and the casa pim tra wa why careful yes because we nipa and a man so munte say so ni nipa o yeah o ni mo janya pink o watenka ni mo janya brown o watenka what say o dia da o ready ana o ko no tutu antaban say so mo fo nka be dwane oh we nipa e di esre mo ha mo susu ma ye ni ye nipa ya ba o dia ben na etwie ben de si ya ba ya wa womre ti so mo so ro e di amu hu ye mobo e pa mu hu se de mbesi control na fa ene mo na sese mo control ni ye apa mo na be pa esu se ho no e ha mo enti ene ne wa be pa no sa no de ne wa shem wo e da gi ne wo ti on sa address ne ba de wo de si wa ba Jezebel wa ba enti wo so wo ye Kristo nsia na emu no wo na sese wo so wo boaboa wo ye enti na wo yere ka wo ho no wo ntimi a na me council office na me yere teme nje na wo ye council na council ye se be fa ba ho council ye se be fa ba ho na leka da bi o council ye se be fa ma ho etu baram de bufo pamo so na so furu ko na nima e na na wo ye nyame adwuma no pamo no se wo ntumi nsha wo ho so de apamo no na se be ha wo se wo de wo ba no council na wo mo ano na wo de ba kutukum na wo mo ano chense kwa na be kata wo ne sa bra next time bia no so wo ba wo nchira kula wo mo nye o mu bo mu sisi mu yi so for sisi it is one sisi tendency say so for no betimi ahwe ase ha wo nche se so nyame mfre no nyame afre etihwe ni ye nyame afre no oyi penti akono se bi ne ohun ne yere to ne nufu ade na akono ba sa no ordinary person na akono ba e mo ahosheso na ma ehia but ahosheso ye 100% se osofo no ko so otinya se no so ma ade betimi aboa e se bia osofo no be manani ada wo se e bia me hu se dressing se aseme se no bentende ba no e bia oye obank oye me taste no me say obi a woni taste o e bi wo say etokese onni ho agro ma say wo say oba bi yes na otwitwitwu an ahwe ne yi everyone bi oba ono fo o de ope wonya wo say oba bi te say ma no ahwe ne yi say wo mu say wo huru na obi a wotimi say ko wo taste nka wonya say ware nka ope na wonya nware ma wa ahwe wo bedi what if say won say lady way ne dressing wo ye sofo what dey back counseling but
Usha dressing way there. So can't you tell the lady to go back, dress well, and come? Oh, mama, can we learn and make a for men to say, you want for ma. Eti a mama na omo be room office na omo ye council nti omo ani hu omo omo hu e be wa to mu hu bi yes e you taste a man no be bi wo ho na be wura ho a e you taste wunya ka wo pe wunya ka ni na be twi so wunya na ho fe wo pe na so a man no e ka bia sesa nanim kura no wani je ho wo hwa ni na yi ni mo na flat ni mo a flap no wani je ho na so na man ayemu a asofofo ma no no aye kom ni aka to ho ni ya de koye kunu fie enti be ma ni so ntumi nya sa bi na na kwa enti omo ntumi nya sa bi oh ebi yo ya wo ahode na sa bi ekokodu na na kwatie na na kwatie Saudi Yesu de on Salome no ku saire ha no de obeyam from so chese onu we nyametu no onim ma wonim se ye wasofo bi ma hwe ase wa adwaman mu asabio na onye ma jo so intention all of a sudden na anu na ye kasema ani da ho na ye na ewu ye wo de nipa ma ye wo de nipa da obi anya na adwene what plan do you what be so never plan no e bia me sane na mo me ye ni o ma bia kodu bia wo so wadwene be de e be ba ma me enti aho ye be bo adwama no enti se na oti wo ya me no plan e hwe no metimi apetu preko no awakoda ayemu adwene oh dabi nana de wo kan kire se ayemu adwene ye hwade o bi a sha se wa adwene mu bi a sha se wa adwene sofu bi ayere actually sorry man the type of oba sofu pe yes ubetumi sofu bi yere or ye be a slim with ink shape no bibi no for no bibi a wo ho kama and ushe said ye ebi asofo ba o si kanfo na ire na wutu so oh and ye sofo de open this type of ladies enti obabi a wono so te sa wo ire na wo asafo no mu no a wo hu ne say bi a type say na sofo pe na ono so ye sa bie no sofo wa bemben wa de na be eno na ma make say because one fiti preko pe meto hye wo but enkakran na se wo ban kakran enti wo so hu ne sa sofo wo fu so no ye test ne bie no obeko so agigi nanim ma eno na make say ho sa we ye sofo a na wonya hu se sa oba we a wo bemben we test a ho nda ho na wom yes obekura agigi nanim ni agro sofo we oh akra me ye counseling so panyin no ko adwuma o so ye ni o ko adwuma na do office na ma lady bi wura mu ma ne bo ase ne atana hye no zip Akoma FM. Na enwi kunu ah so me ni bon na nim se na me si mi trust table no so din na me ti odin no gira ho o hwe me na me si mi trust onim so oba sofo onim so oba yes eti mi paja mani a ebufuo mu na me say opede yes o sofo ka me ba counseling na beja me no fo me na me so jaja me ba stop me ba ne o cancer won no fo and I'm saying me ba o sofo won mpie yeah o mu da ba ku bi say me na so jafo no bi sha wo bompa and I'm kwa na so da bi o twumbra o so bra sister bo say no fo na me nya no fo do good Akoma FM. Akoma FM. Enya pa cha o mba bompa ya ma na o ku wi akokolebu but abafo wu awo o de amama ntumi so onya no yes me hwe no fo sam this time you lady way ma ho why not go with you yes and that evangelist entertain me woni bi because I am the yeah na wo se de no wo so da no ampo
say when you be can dem ni be see am with the same dressing because we buy and one can baba so for no tesa na oya de opesa wo ye dada the one can because so for ken enima dwum se wa ye na so padwame abo teni o ana adwamante se dem ka start ya dwene mu enti eni so for adwene mu enti na yes but oh di nka so for bi obe entertain no wa jena tena se no ne din komo no abon pa man na bi aka ten se wa adwa o next time mention we ma council be ma me say wa hwe ase awie me say ya wa but every story every story ye ka ho asem sese akofa asofo de ya ba die the main church na Abigail ikono sofo ne boapaye yes ana me ka che I sorry man half and I don't think say sorry a man why you want sorry them when obi a wato kase adabi eto kase da eto ketewa wo eto no de wotu se boss and asoma no when your temptation but when you suffer now ma win de man basa na say wo ye first one no ne ngwasi bia ma bibie nsi wo kwa mu na wa enjoy ade no it afa wu ye the next one ma esuro bia ni mu because first one na we no say bibi kura ba oni padua ma na esuro bi se nyame be obi e na wo sa koye all night na nkofo tigu ye na nti ayo enti ma say unya du sa la pempe so ma one how to sakra bi okay na ho so fu bebre du Obia said the message, you know, Maa Akos, I know of a married pastor who is dating his church members and even invited one home 2 days today at home and even pretended that she is coming for prayers, but it was all lies. So some married men who are pastors don't change from their attitude. Yes. Why you sabe or you drama for that? And what dia kwaya so for no dia warrior. Drama awade ye drama ye baby ma awade ye drama ye so some dey am catch am for say eh we don't think say ho so na warrior I'm telling you so what man shall so bra on warrior ma o warrior untimi shall so ade ba ko mama ese aso nkofo hye ne ton say so obi nyame frɛ obi a na so edwamanfo ama nyame anto edwaman na mfini mu ayo no ne se so ye ho adwuma ti na bible say ahohye so ewo ho bible atro ahohye so nje say nyame na mehye ho so ma ayo wo ne se wo ye make conscious effort I am a man of God enti adi we mi fi se na be ma hwe ase a awongo ni yes but asofo ni baby out of negligence out of say abayisemo say na afei ye kum ma ni erima ni esama married women asofo ma warrior no oji obi re sofo wawari won ma no oji asofo ma kura de yenka ma na me say for dia mama sofo yo wa share ne ho akọ mission house you can imagine yeah na yire itu kwan no Sunday we twa wa da konyam no wa twetwe ne be manage na so boti no wa twa no Sunday dia ma ne girlfriend say me wife be to kwan yo so this is all yours na me who say na wayama nyame abone kokko enti aduru bre wo say like nyame expose no wo send dia Akoma lady no na WhatsApp no na ekoto sorry WhatsApp now three say say oh yeah mommy is going and I said you wonu ya na sorry members no Jesus Christ course continuously na course neighbor so phone na dia beto church platform no so no wo kohwe ya ne bema ene gina so say poti ene da so no yeah church members me sorry ni leaders abebe fi ho no wo mo buy no look at this the shame pastor wayama na che mama let me say this mama men ka we am obi anya na dwene say ma we just answer me ayeke on sabe obi fi ka say na one man church for no omo de obi ankonto ba let me tell you say
Pentecost as one woman church. Assemblies of God as well. CSC as well. I'm telling you. And then you create that. Yes, you was story to was so why you do but and you may be here. Man, you need to say so phone be careful. Na and sorry man ensu be careful. Very careful. Eti ebia samoye oyo oba ne bia wanya sa experience ne bi empon wo ye sofo na wo so oba bi temptewo oba no ye sa ekwanya wo fa so save wo ho a you can go na a share experience no be ye ma 5 minutes na fe ye the your first story no atwa so because and me hu sofo chief no in fact na ye memobo but na ye memobo enu ti na me ko shize me kan say mo mfa ne ntwen me na me kan betutu bi ama ne pa because baby I made it too long na ano because woman say nyame adwuma life to me omo ma ye mfa buo ma asofo ana say me kan so asofo binum ye adwuma eti akwa ma me fa number ni to dwa na fe me ma kwan na kan de pesa wo kan 03 224 98035 03 224 98035 03 224 98036 03-224-98037. Me pacha obetumi de abig and lady no de no ato so na fe wo ye ni abre eka sasan 03-224-98035 03-224-98036 03-224-98037. Within the baby are free. Within the baby are free. Okay, good afternoon. Good afternoon. So who experience be share opa who modi any baby are free. Ne ma ye wo de wo. I have a very much experience with that. I could say later on the better realizing no dey no kwa wala 2 months. To say car me mistake for the brand. And you know, no, so me and Daho. So, I did back me and Petrini Crown say, no man is talking about closing baby amity. But you power to train me see our bow. I'm too like a painting, not meaning the glass. Oh, sometimes you say, yeah, the man. One now you are going to say, be an Akoma, you be mistaken about a trap. And you are American or more than now. But then ban see whereby another new almost 2 months to 3 months. You know, I do the Marco. I have more question to Islam. Me and Shamo, papa. Hello. Yeah, Yanko was experiencing the same. I did not know what I was saying. We didn't discuss about it. No, that's for you. No, 2 years. Come on, I'm not worried. That's for you. I'm not the biggest. I'm not going to go back next day. When you know the other, and I'm saying, go come. And I bet you don't need Bible school or so. When you Bible school or so, the break come on, who and be over some of Bible school. No, you really take control. No, they are not going to say Bible school. No, they are not going to and then you may be an Omoka and then you take a career, no community baby. And set them what is so for dear to Mako from the years of the day. You know, yourself until you who couldn't control who channel. And no best training in the end. You have a bonny be at the trouble with the way of over Pavana Manako. My Panda Bray, and you see never from the point. With the master of Papa and you know, me and Sharon, so papa, we didn't baby are free. Hello, young mama. Look at Africa, so I'm Pastor Family Abra. Look at Chinese, yes, I should be local. Accra. Hello, that's how you're cheaper. Mama, come on, Michelle, and then my home, my home, my back classes, so we need to get to the so. Now, I am a sister. So,
for penny, na me kwampa bele me ka. Eya na wa bone tofa ma yen. Na ko mi ko shi aso for no. Na chem se ba wen ti da na mi be mi sister man yen na see you mate. Enti ko me di no na ko be mi sister man yen so for no say. Na mi sister say you wate. O ye mi bibia enti ba wen ti da na mi impression. Na be dey be ma ko o da enemy back at some guys house there be say bad they have sex. One can't change that baby dear no more change say we not down the kwakwa wen ti dia mama ni you let me ko ya guest house. Our coach be dia ko ni be have sex. Na me say say da me patch a han so no si ni abo say na say no person me be ya say wen ti dia mama. Ba me ka change say that the intimacy ni ya no mba no so bibi ni o so control mo kakra. As a Christian, the Bibi, so show so kakra, na boy, and when you see no issue, and say, I'm going to I didn't know. Because yourself and say, Baby, and I'm Pia, but I'm Johnny Jano. But we did the same outcome, and I'm the Muslim, I'm a Muslim, and I'm a minister. So, Mr. Fenco, the young community, the word, the other minister, the Kakoye, because when you do something, it's Kakan is a woman, young man. I mean, and sharp papa, Woody. Hello, Marco. Hello, Marco. Yes, Yankwa. Me too quite a Juma, baby. Na, there, no, me ben, as a room, look up who's a papa is soft. We should be on the Benny Grano or Bono. Into me, Coca, Crana, and Mibusa, and said, dear, and Hano. And walk at him, say, Marco, baby, say, Papa no, or so for my minute, then to go Papa no. Papa in the da. Ene ma men so ye dey eda enti akra ni huso ni obi fa gina ho ana ne ya no ye dey wo twekura ma ko da me ye ya pe kakra ma akra ni so mfa nhwe adwuma na esi mi free ko mo ye adwuma ya mba na se amene me kasa ho kire ni ade enti ma ko ni sa akra akofo obi kunu sa ne na wo a esi na bra bo ye basa enti asofofo ne de esre mo Enya me frewa ti say the sofo kai won frel say wan ka say dwama mo no won ti tu ase azan no we sofo no ni enya se ye no mo ba ho na ye mprafo kure ba ka nza no mo wi wo maka ho anti ma ku ka ka me so me kan no me da se papa okay hello Akoma FM. Hello. Yes, my uncle. Me pacho kasani enti. Pacho, program ya me so won. Man bi. So I said that yes anya mano. Abi me kan say asofo no. Tincha ma wale asofo. Eno mo munye anya ma. Me say asofo no say bi ho ha on say do man nya ma o mo ye. Eno mo so yes anya. Me say asofo no say bi ho ha. Omuyesa meje we have manager for omuni efam akofo and me da say wodi yanko hello me pacho meti o ti na so fe wa ba ni office bia no won yo be bia wa koso pa na wa kona enti se wo no cramp on wo fu mu se person usua dia wo person oben nyame a ye kan we chire so wo se unti cause ebia wo ni se nia omo kan enye sa na tie cause me pass more than 1 year that's often plan ni fi I know DFE say, hey, you pass me see the one suffering na wo. Ade na wo je de wa sorry ho mo fo so ban suffering to be suffering fie. Say na oye young guy. Na asase no na aye say na me mendi kan amfiti antonyom. Echi na me say some voice na ade nsa me no bi na me fie. Maye oshakra. Ena me ka sorry so me make sure say the content Bible studies. My praise and worship. And she said, church near over. But people say, now now we feel say, uncle, then I feel say a queen. Say na office say, yeah, a baby. Let me say, okay, Mrs. Sabia, you say, a baby, if you're quite on fast on the say, what are you seeing a way? It's not J. And I say, we say.
Then I mentioned so for nketewa ni then I mentioned say the can SSS edin baako ayo obi adi aha nti enye wenku na di chief enanya eye chief eye din obi adi chief aha nti we ye asofo your friend chief aha nti sa sanat hello hey hello Mpachema, good afternoon. Afternoon. Mpachema, the Moses of Moses Accra. So for Moses Yanko. Na yagina yewe. Oh yeah, like the age person. The age 30, 34. Pashine. 33, 34. Okay. Waware. Oh yeah, Bema. Also Waware. Waware. When you feel say. Enya 1 year. Waware ni 1 year. Who sorry no. Enya feel say. Me can't tell me 1 year one. Saa nkomodie no kwa ne mami jaya am asori ni ojide passion yeah asori no ye one man church passion afeni yatie asori no ye one man church by time na me no ho na sofo no ware sama na me no ho na sofo no ware nti me fumi jaya asori passion me se me kwa asori no be say meju no na sofo no e ware bisi e no ware e pa members a e wo asori no wo yesen na yankwe wajina so ache akria hello yankwe alliance no so ache yankwe mami Good afternoon. Afternoon. And also my mother, let me show you this. I'm a little, I'm 85. What's that? Say, I'm your one. Okay, me that say. Hello. 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 Me pacho yanko. Hello. Me pacho kasani entie. Hello. Hello. Yeah, me pacho kasani yanko. I said me say, oh, customer will come, but sometimes I make me have Prophet Moses. Oh, I did the dinner because my program. Madame Papa be investing in the core program. The core program you know. The core program is starting preaching. Maybe what do you call it? The first line. That time is some like we starting here we know. And starting check on one. I say maybe no game mistake. This mistake say no honor me pant. Anyway the beer it's so light and clear. I want to say now, let me be the buffalo is at the back waiting for you. So please come here, follow me. Now I came here to the back and I brought different people to the front. So Obama Council only mini panaso. And I will mini pana when 1 year who not sure here. Always you always feel, especially when you're prophet. They go office corporate, I don't mean your corporate. So that's why I don't do counseling in office. I do counseling outside. The Obama Council also come. Thank you. Nyame onsha mame fa ni etwa to na fe yem Simra Studios. Me pacho yanko. Hello. Yes, Mary Abayenko. Me pacho your phone is making. It's a domestic problem. And those things are doing in what money true because that was 2000 many papaya and also for be by your phone say over your phone over the year so no baby I need a panic see no okay say like up there and to me the man a there will baby I need a power see there is a man into where you want papa wait to be na me e ka tell me say
like na Akra wawale dada na opese onye the upper housemate and only baba kasana na part of normal the oka dia no and also can say the kwa unto me then is you na me beba the manu you say manu me like I shouldn't tell the way he said this was going on. Hey, that was 2014. I feel like I got 24. 80 did that 2014. It's going to as a year I say now, the shall see you. I shall say the 80. Young thing is funny. I was saying they should do something about it. They are moving too much. Too much. But you try to me part of the uncle. Went to me and you so Equia. Na woka woni pebi de na fe first story to us. Sister Bia or no a course how no na asori no na me bu pa me bu sofo no na said dear sister no wo how you kunu ntem na nhye dan koyie one na won kola miensa e na sofo ne ka che ne se me aso dam de sister ne kwa asori o ka che oh ye nice woman e na o se o se ni kunu ha na sofo say omra na one ne won komo nti that day no say sister kwa me ko e na me say o kwa he was sofo say one me won komo me nhia no na me ba me nto hanky white mfamre no e na me say eh okay say ne ya kwankyere a wo ho okohia no ba was sister kwa eh asema me hunu sofo ye ya was me nhia no hotel na me mfa hanky white one me na me wi ahunsuo no me mfa hanky white ne pepa na da me kunu beba no me mfa nanim oni ba bia akobiem One no beda no de hanky na pepa na ni kunu bo de afa nanim nyame na ma na sa kwankyere no na maako asofufuo ye omo ye nipa na emum omo ye different omo wuru sa ade no omo ye nipa na emum omo ye different enti de wawro ne ho beba de wo ye kokko beba de ne to soso beba de ne nofo so beba de wo beyi ne ho nyina ba kire mo beba na nso mo ye nipa different enti na mo asem ba eya na ye different no because mo ye nyame nsi anamu nyame hia bibi mo na ye de besi mo so ansa na mo ba be ka kire nsore mma ansa na mo be ka kire nsore mpanimfo enti mo ye different mo ntumi a mo ma ye nyina ye megum na ye chance ye ntete ye nkakra na ne mo ya enye news isma gina ha okofa mate na enye news efrisa ono wonya megina mugina bia ne bi na mom obegina mugina bia ne bi dia na wo so obefa mate na ye enye news ye beka eti omo hwe omo hu ye ye do omo dodo omo ni ho aye ni ho omo ye nyame nsia na amu omo mo aye ne yesu ye mo awo nyame ensha papa evangelist ye nko ne first second story man ye ntu ye nuanom asofofo na sorry man so na wo kai bi sisi ase sofo ho ba sema ye sren sori ma no ye hwe kwan be fa so a ye be control because platform na wo ho sisi e ban in fact expose introfo pa se wo send ade na wan ye very careful so mu edika we asori ma no could have done something about it kebe to so na no administrators no nko was o mu yi fast tie na mudi mrika because mo papa spiritual fan into any pa so e bia nse mo ye ya no hu dia da so wo hu dia da so ne yenko o ma ho ne yenko na yeko yo luma na ahye ne ho akonfu so tie be sere adwuma na ye no na papa so fanyi ba ko frɛ say attack ni nyina ye ma yes attack ni nyina ye ma me ye so funa ma ware attack ye ma nsam onya ye dabi be me ware ya attack ni ye ma onya ye ye ma sika na nsa nyama ni nsa enti ye dai ye wo wiase die ebeba but ye hunu Kristo a wa frɛ no ne ye hye ye ho so e ba sa e bedi nku nyame ensha papa homa no de eso aye hye papa asofo no ye besa dia tu die baba boate homa no so aye hye was say I met an elder of Pentecost. At first he was helping, later he asked me out and I rejected.
He came again saying he has taken me as an adopted child. Ma, I know his wife and daughter, but still the same issue. I told him I won't. We shouldn't let them buy us with their money. Okay, obedient. Enkrofo experience. Oh, Marco, I know one pastor who is gay, and your mother also. Sabi aso sabi enya drumu for no. Womugu. Papa, omugu wangasa. Yenim yamisha opa. Wow, Marco, you are looking sweet in your attire, yamisha. We no makeup no so perfect. Obibre yamisha. A certain pastor did the same thing to me and later tried to disgrace me. Hey, and easy. We can go on and on and on and on and on to a certain time. Na ya sorry say said ya humani say ya shiena messages neighbor no with me who same crofo asofo ni bi bre na ensori manon so ebi ebre yenko na mene mababa wa bi enkwedi nkomo oba me mo hawie ye mante won kama me said ye janisi aso no me pacho no ne mame why wudi pacho ye frame Hannah free hina bai pacho me koforidua okay awie Hannah yetie o pacho na me ne sister neti o koforidua na me ye choba e o koforidua krom o pata choba yanko pacho nti me pon December 27 2020 ena me pon adwuma me ba fie nti me ba na me hia papa bi okara na nkasa ne private car why na why rasta no je me number no bisa me say me fie we na me che ne me fie say na ono nso me fie na me gina ano ena o se me pa me na mama na me de me number ye ne e ma no nti 3 days time no frame no si o na okọ baby ba to akonya accident e o water nti na mo de ne call Peki government hospital nti o frame no kasa no ya me friend bisa no areti bia me friend bisa ne say ne ho ya na asesi no se an ho ye nti 30th January na me sister ba kwa o e krom edu krom o se oto ne ba ne din na me call nti me call Monday me ba na papa no me bedru ye pe and of friend me say me wan fa na me si o mu fie and o se we fi hospital ha banti no members ran na me si o matinti me da kakra iti me da kakra na me so na me koe and oni me di nkomo iti oni me di nkomo no na ofre girl bi e o phone so say ne ba say na nurse ni na o hwe ni wo Peki ho no no iti oni nurse no ofre no ka che nurse ni say asem na o di tu nani no afi na wanya bi ana nurse ni say no mfa phone ma me na one me nkasa na o de phone no e ma me na one me kasa na o si o ne papa like opobi amana ne na atlanti ni sama ba dia me be me ho asna me nti ana me si yo mate enti ade be ebo be se 4 ana o se me mbo ampesi ma no na me mbo ampesi ni ma na nyina yedi enti ade sa na me ka nyen so me pese me kofi na ma kra me sister say me ba obu nchen ana o ti da bi ma me nkontini menda ana me so kemate enti me dae meni ni mi enu ne ko dae won bedroom ana ofa me oh no nangasa ne bed so nti mu ho na ya be start say ye twempna papa ne foul like ono would die me pa time yanko nti na mu ho ne start say ye twempna but me be da ho na me kofi na kodwa na me ko adwuma sa nti march ni na girl no nurse ni baaye ti o baaye na ye to ho yidi nkomo no ka che me say sister you beba ho no na papa no ne sister nti so ba ono Akoma nti so ba do baby mama me feel na me see you mate nti ye ho na sister ne ba girl no do koye ba se ka me papa no na sister ne ba no obi a say o sister o ba ono ne dan pa so on so wen ye hwe me ma nti o ba nti ma nkwa adwuma me na me ye aduane mom no mu dadem no mu didi odem nti sister ne koye na me friend nurse ni ka che ni say sister no o ba ye no me ngi ni say ne sister asempa na aka che me sa no wo bi ba ho ni wo sugar daddy no e dampa so de bia e na wo na wo sa no aduane serve wo eh ti me fe gan ka chen se me yes so sister no ne sister nti no me de me nko ho biem nti
that time na me kɔ adwuma na me frɛ girl nti me point na me ba fie no ɛna me bɛ ka kyerɛ papa ne sɛ saa na girl no afrɛ papa na abɔ na mane sɛ girl bɛn gese girls na bɛyɛ tu papa nurse ni no afrɛ papa na ka kyerɛ ne sɛ me ma frɛ na ka sɛ ni sɛ nti me ba na me kɔ hɔ na papa na ka kyerɛ me sɛ me na ma frɛ solid saka kyerɛ ne sɛ ni na me sin ayɛ me sɛ ni sɛn sɛ sister na ɔbaa na ɛne sister nti no ne girl nti me bɛda ha bio na me sin ayɛ me nti me sorry sɛ me kɔ no sɛ ma me ngonti na pama kyɛw na sister no ne hwee na ɔbaa no krampo wanyɛ ne hwee nti sister no kwa goduru no ɔkasa sɛ ɔno ɔbaa waba bɛma hɔ a bɛma mfa no ho anka ne sɛ nsi ɛna me suo ma tinti me forget yɛ na me sa da hɔ emu a eponim ɛna na me this year na last year last year okay mpacho eponim hɔ na me menses emba nti emu wɔ na ekoba sɛ ma fa yefu ɛna papa ne sɛ ɔbɛka kɔtɔ adwa ma me na me so mingi ɛna ɔte sɛ me nya me gu ne mase because ɔyɛ sɔfoɔ nti emu hɔ na ɔre start counseling ɛwɔ fie wɔyɛ dɛn ɔyɛ sɔfoɔ asɛm a ɛyɛ firi so bi no afɔforo abɛn patwan as just say me buy me who saw to but I have no idea of today's story bio patwan to also na ho adwere me yanko nti ɔkɔtɔ aduro no brɛ me ɛna ɔno ankasa de ma me no mwe nti ɔde ma me na de tie no ka kyerɛ me so otu kwan ɔkɔ mountain ka bi to bu ase wonyem obo na mane e na si ye to bu ase yanko pacho me bo na mane no ɔsi meyi obama meyi ya abortion me patwan ɛna me si meyi na ɔsi sɛ meyi a megu n'anim ase because ɔyɛ sɔfo nti ɔkɔtɔ aduro no emu hɔ no bɛsɛ 1 week na ɔkɔtɔ aduro no brɛ me na me nom ye nti me nom aduro no sɛ ne na me nom ye ade tie no ka kyɛ me so otu kwan ɔkɔ mountains na me si nti ɔkɔɛ ɔkɔhyɛ message 2 weeks ɔbae no na me message no etwa ɔso ɔmpɛ message nti sɛ me nya me message a me bɛn no nti ɔbae na me message no etwa nya no no nya o message obi a wonye mu a wama waduro enye nyinsa na sɛye nti akora na sɛye enye message akora no abortion akora no na asɛye ne moja ne ba yenko nti emu ho no ɛna yenko ompe moja na ni nhwe moja oba no dey start counseling ofie nti counseling mu so o se otitindro ye haban nti me na ya me ko titindro no eba ni ade me be wo ni ade nkofo ba be je ko omo to mo mu di adanse na omo ba ebia se me hatado na se bia me refi na manko yi a obi ba na o je me atene se me ejimifo pa manko yi adro na 6 abo nti me ejimifo obi wo ba na se bia me ma ni so na ebia omo yi ni patre na bia me ko yi nso ne tre pepepe ba o sha ni na me yi nso tre pepepe no je me woni pa nanim ogumani ma se kere me ejimifo ba me omo like o ka se me ejimifo mo yindi sa fe do mo se me ejimifo ba sa edidi mu yeto sa na June or say June 13th any birthday nti em so okọ Kumasi okọ mountains no they mean say Kumasi there okọ mountains no konya ga obi hotel e fe no roots so for okọ mountains wase yakofa empra foforo wo mountains ho e fe no roots kwe e fe no roots nti ni birthday ni na aka ma ni birthday na du 13 June na du e no frɛ girl no ma ne bae nti girl no bae no na opam me si abonten se me nkoda me sister ho from we na menda hobby menda me sister hobby mtino opam ma me koe na me ko ka tell me sister say ni na ja me ko dai na yedi birthday ni so na yedi na girl no koe hase me sam brand be that em ho back birthday ni so na mudi na wo ya pam wo ne ho amu na di pato na me ba ho me ba ho ntino yedi birthday no e ko di we baby me de minim de mukodi wa henefa sports henefa baby henefa na mukodi birthday sports enti empanafo mienu sofo me pa chan sofo ne mpana mienu na mukodi birthday to aso ti e ko di birthday na ye ba na girl no koye na girl no koye no say me meda ho na me si o me meda ho bi no say ade na me so say ne onya girl ntimi de
on family nti me dem da obi but na adwuma dem ma be ya ma na me komfia kwakoda adwuma bɛn na me titi nduro ma no nya ena me kasa to no se opa me chew me beda ena me koy ena me kodai iti emu ho October mu ena nyi se bi msa baaye ene so osimi mi ka je se mi na on dey went to kwan no ho na okotodun be na me no me iti no manda o manda ho nti o ka che me sima me koda me sister ho me koda ma me bi ho e wo ye dan ho no na me koda ye nti me koda ho be se 3 weeks na me message ni twa na ma me ni bi sa papa ne and also buy me ba chan yin se no sa say na je se woni sofo yi yin se mienu na agu me ba chan iti ma me ni bi time me message di a chew na den me de man kasa no sa ku bi sa papa na papa ne se me o chemos yanko o chemos me ba chan ena ma me ni bi time says my anything nti na ochuma so me ye ne hwe me ni de nti ono se ochuma so ena se nkofo ba won so won ka se ni bibi ni mi o ye cancel no mo ba won ka se ni bibi no se na akola ne me o ye cancel no fi ho o se na akola ene me nti ende de ni se na mi ye no ne ma me no bibi sa ne ase enu twangu no o sa de girl foforo ba e fe ni dela o kofo edu apole meba first one ye nya nurse ni no kra wo ho nurse ni ye friends saying Pacho Solis ono any girl how will you know e be se den wo say nya na girl so we ni bi unnim no like unnim no say we ye ni busuani Pacho dey e na unnim say e ye true so say bi a wo ko ehin fa no wo ko hin so ko nya accident no Pacho ne wan kan o ko nya accident wo peki se peki o se hin fa unnim se wo nya accident o twa ba kire o so wo nya accident or the hospital bed so doctor si gina na so hwe ne say wo nya accident o video ba kire o Pacho try tam no or that bed no so try no the kire me hospital bed so na wo no hotel bed Pacho hospital bed e no twa ba kire o continue no mu try ne rasta no entimi bo say wo nya accident kra no a nurse ni na wo hwe no woni no benya twaka benya nurse ni no be frɛ wo aka kire wo se yi man boni di mam ye first hein be man no da bi won pona no sofo no Joseph Owusu and say wo pese wo ne wo etena enye sa na nurse ni for kire wo na o say sofo na se wanya kwanhia ni wakwa hospital na se nurse ni ahwe wo a we wie ya relationship for nurse ni ho ben say ode wo number koma nurse ni no na nurse na fra waka kire say sofo say opeso ne wotena no me bo nurse ni fra no ka say sofo say ye beto aso ba etie from me ye clear ha say nurse ni fra wo ka kire wo say sofo yi so opeso no wotena no wani wotra as house help anaso so wani wotra as empena Pacho empena nurse ni na be say wo pema sofo no okay what if you say sofo no Pacho because we can the papa na just when you che obetimi awo obetimi awo wanya say Pacho be 40 plus be 40 plus and I want so wanya say 24 wanya say 24 kasa na maintain many abrio 24 years ti 40 something years na wo pempena wo nurse ni ya wo hwa yade na aka che so nka che ga bi say wo ne ntina nurse ni ya ne dan asem wo ho Pacho later nurse ni ka che me say tam order hospital o she no nkom ntina e ma ne fa ne say ne papa ama na juma na sem we ya ka kire me no metiase na me resource person na ma hwefo ni metiefo ene ya ka kire wo mo enti ye ba first one nurse ni wo ho de solace on ene ya wasade impranfo from be friend root but first one now ofita kwa friend sister Constance okay yanko ansana root but ansana de la third one ansana de la be third one yanko ene hwan bi but na sister Evelyn Tuasoko ni enti. Tuasoko ni enti. Patonti ni se na twenu. Ena ye quiz ni se na twenu. Ena ewura siam. Nti ewura siam no ka chem se ni time me so Martin se ni time so a ye betu afiro. Ona me si o. Nti ye compare 3 bedroom self contained. Oh okrase. Ewa he. Okrase.
nti ye kopɛ sister bi na di enim kopɛ mai na ye koye nti me na me ko siesie me ne sister ba ko na ye ko siesie me na ye twen nyama nyina koye nti ye koye no emu hwa be menim na sister na odi enim kopɛ dan mai ne baba ko edi ne birthday that time na me yini sen third one why a third abortion patwan ana sister no on bisa no sa Evelyn no oba birthday ni binti no on bisa papa say Argentina menya me menses na da entwa di na ekoso oka che papa ne ka che o mo say me o sa atwema so yanko me o sa atwema so enti yetin mu no entlan na yetin no o de me koto adwuma mu enti adwuma na o de me koto mu na like enya ona nkasa na kuma mu so de me koto adwuma me mama mu na ba e say on be fam ye fini nchen and I see or the betu adwuma na o de me koto adwuma o de me to menko November ina minya 1 year adwuma menko adwuma no obi ade na ntese menko adwuma o ma menko adwuma na metifie me wo fufuo na me ye nduru kokontani a aduane akese na me ye mandi nyina mu no sa ya me egu menu ma tese me ye kwase ya oba gimi fo tese me sister many abiri o asa wanya wadanfo bi a wo be kina wo nchen wo fie na wo ka wansam bi a kire no oba wo ka kira masen ya me yate ahwa asam na wo ka ne mu ti mo ani bren ye nti asam ne pato nti menim de na me ye no ediduma menim de a wo ye dan pato me yi ni sen third one me ba time ena enu fi ho ye sa diduma September ni na fofo asaba ena e dia foforo pato nyi sen asaba na osimi sanyi ende me ka yen se me pese me because I don't know mama ye no and yet did that say me nyina sem wa na sem anwa me ka ma something me ka tren I see on the fan ho because ono ka se me wo sisi ade me gu ne ma se me pese me wo dia and no dem ka ko turn off na ma kwa ko ho na me nko ma hye ho no twaso and na okoto adu no be na me ye de me yiye ti me yi lade na me yi sen na ya homati me sunye bompa esa se rade dia me ye dia ko so ro de me paint na ade rade do ma ware me paint na ma me free ha se nko ama me free ha enko na dia ko so dia nye nti me bompa ye no ena data na ma yi sen nti me tete ho na bibi se me pese me nye bibi na yin si na me fan free onko nti ayo me ne nkasa yi ona me kasa me yi ano ba hat oni min kasa yi ni ade nti emu ho na o ma miska no madam fu bi sen me 100 cedis ena me ko to phone na obi hu phone se phone ni kita me o me dem ho ena oba ji phone no e free me sem nti oba ji phone no free me sem na man kasa me sa ko fa ma de ena o se me fa phone ma na me se me fa ma no tin me yi me sim no e fi mu na me de phone ma na o se me fa sem no nka ho de ena me nko ena me sa me na ma fi na me ko eti me ko no offer me master ka che ni say mami se me si adwuma mu bi ma on pa mo mfi ho no enti ma anko adwuma 1 month ana mami no ba se o yenko ne nko pa na che na adwuma ndo mami sua because ma som no wo ma memo ye dan pa cho mo ba na ye ko pa na che se adwuma no se on yo mami hwe kra o mami sua adwuma no twaso o mami sua adwuma nti ye ko ne ko pa na che se da bi on jintum nti de ono wakacha mafo se onu ni sikaila nti mina mafa wakacha obi se 100 wakacha mama no se 2000 wakacha madam fu bi odwom se 1005 nti on do hwehwe ni sika nti no on je pouch on entu ena ja ye free ho nti ye free na mama no se minjai e maninka na me se minjai maninka bebi am pe ya me de no be ko because me menye ne bone ona wa ye me bone ena bone na wa ye nyina chire me se me kwa o so ma me nko hwe adwuma no nti me fa ncha no ena me se me dem pe ba mama ko ha se ena me de ba hai hey ti sofo no we abortion Akoma akosen about 4 abortions 4 batwan ni nyina no na kwoto aduro no bebidura na abrofoduro batwa ya abrofoduro odi insert na like yesi bi o wa we de ba na osan de afaw na say anase we de odi ma no wanom batwa odi ma me de bi hye mesias na me de bi ahye nase we de bi ahye mesias ma me kasa kese batwa mesias aha na me de ba kon so ahye mase na de ba kon so ahye wase enti se o ma wo de bi hye wo sias tambe na odi se dro ni ma wo
Pacho anadwo 12. Anadwo 12. And what they said during the month. Into or the mawu we are. Woni ne dadan krom. Ana we are o two free dan ya woni ne demumo. Mount dan for frosa kwahye ho nemra. Pacho o two free dan na ewo mu. Eya wo dan kire yen. Pacho because of some payments in it no. Mama nye wo dan mo. Mama ko ye e bia ho ma ko ye. The messages ne ba de tia me ko da be fufuro. Or the adrono emma wo hye wo katre ma se de bi emma wo de bi ono na de hye wase na wa na de hye o ka che mi so no na be na mi si da bi mi ma ne nti man kasa me nti ya wa na wo ye na wo de pia kom ti anadwo 12 no edro bre ban sen wo hunu se emoja no astate na ne akora na say from 1 hour to 2 hours. How do you feel like wo de hye ho with Philippine and answer with the show no answer what that when you beba ho so na chese ade na say na wakoye hu ye Pacho me Philippine tire ya mini hobby nti chire se de wo de hye wa se de wo si filie wusu wo tiatem wo frɛ no se wo bre omra meboa ni ade ma ye hu de ekoso o twa chire me Philippines me ye aji me bed ni so sana obi se wonte won kanti ma me mo ano so kese ma me Pacho ya me Philippines ma ya se me ye mami dem ho. Okay. Bra share papa no a we start year of friend wo ni din no kra Joseph Owusu we share Joseph Owusu o say wo pe ya we start year wo kɔ ne ho no wo ma wo bushia hu ni say oh menya Joseph Owusu sofo bi a wo so wo pe me nti mu hwehwɛ me na mu ahumi ya ne nkyɛn na me wo me pacho me catch me sister but na man kan tell you say oyo sofo ubo wo sister man one kan say oyo sofo me pacho dey bi adesa be na wunya hu so oyo sofo me pacho dey bi bre be na hu so oyo sofo pacho bre o ma me yi ni say first one and o catch me say oyo sofo nti megu ne nim ase no tu kwanti o tu kwan by no be start counseling e o fie o tu kwan kwa abrochire na o tu kwan kwa he o tu kwan o say o come mountains na oba nti oba no be start counseling no fie but one ne tie no wo ne say bi akwasiada anasa da bi say wa dress say me kwa sorry yeah sorry we ya anasa sorry we me pacho dey bi on kwa sorry 24/7 oti fie me pacho and wo ya counseling no fie counseling pacho wo ya hunu bi die like ye pesi e because on sorry nkwa sorry kwasiada on sorry nkwa anyume sorry nkọ bompan ye ha counseling no de e de asori counseling no Pacho ebu oba oyare ntino se wo yare obehwehwem ebi confirm a ohwehwem ana ohu odo na ya no ama osa akopim se ohu beto onye herbalist onye herbalist na sofo a won kwa sori kwasi ada no watifie 24/7 no ma bibiduro de se wo ye herbalist onye sofo na ebi won so a ebi a wona ukun ejai like akasa bamuntem betimi aye na maka abo obeba ho Pacho dey oba council na obehwehwem no wa tell akwanchele na wa ka abo enti wo ho hunu because enuro no wo no ma wo kofa bi ba eya asen wo keka enuro ni bom ma warefo mo ntem ntie wo mo keka bom like wo san ka wo mo bom Pacho warefo ndi o ma mo ndu o ma mo akwanchele ebi ti sen Pacho ndi minti o ma wo nti bi ana se Pacho ma minti kana wo ntumi nka because ye mi secret oh ye mi secret wo ye council no wo ne dem ana se wo dan particular dan bi wo ho a Pacho ye wo ho oye wo ho Pacho na ture bi asa se wo na ade nro ne ba Pacho no no wa na akwatete ne nwuram Pacho Pacho mia na dan before abehia no na wo titi nro Pacho dey nti ye den na suddenly afa hunu nro tete Pacho o ka che mi se o pese o onfa haban no nka ho ntin so o che mi ana ma akotete aba na ma abo na ma ya na ya ye adwuma no nti ayi ben wo de wo fa mu because haban tete wunie ni a untumi ntete sa haban ne de sa yade no Pacho amfa me amfa hwim nti like kire yen edi en hu haban na ya wo kotete e bi opese o ye dan ya no se kotete haban we ope haban no su bi din de say ti sa me nyine Pacho abano me o che me ya be esa haban be wo bodin kire e bi ti say Pacho susumasa akonfirmatiko nyame wansa na mewu adra to obu ase na wo mo tie kro o ma ante de wo kan yem baako ba haban ni bi din de say nyame be wansa na mewu nyame be wu ansa mewu Pacho adra
Adra akonfirmatico di minim pato ena e champon de tete adro obi enu me champon nti enu ni nura wo mo o catch us akona kwatete bra o ma wo frafra no de ama wo mo ana sese na eko pato ebi wo ha ye fra ebi wo nso aye ne separate bako pato ye hata na ya wo mi ana me wo ye hata ma ne wo na ya wo na aye ne powder nti uba na asama se e wo se ye no aduma ma ye ka kwatete haban no abesi so ni ano na de ama okay nti wode wo ye adwuma no muji sika wo na wo ji ana ono a otua wo ka pato dabi otua wo ka ti woni sofo no me friend sofo mpo I can't call him sofo woni Joseph Owusu ma me moni din so ya sofo omra me kan che sofo no improving che ne friend sofo woni Joseph Owusu tena mfie sen pato February ne anya 2 years February mo anya 2 years abortion dudu a woni wa ye nyina wa wo fonim me pato de bi omunim treatment ana wo de e ma e wo fie ho nyina no wa wo fonim me pato de bi adana na won kan kire wonom pato say papa no ne me kasa e mo papa no boni din pato Joseph Owusu o ne me kasa o say o pese ho boa me na e bi so ma wo fo so e kwan be so na no wo fa so aboa mame chira me wa wo mame etiase pato wo ye adwuma ben pato oyekuani o papa tiase o moda so ware pato ene yeso mu nyina ye kuafo okay mu fie sika wo ho pato dabi wo hia bubro ti sa akosua media yi bi na me na adoma boa ye ye rebanche mpese ni nkuruma ye twie de ngo aguso ebi no na wakofa wanya obi a wo se obeboa wo de wo ye adwuma kotiti nuro enuro no tete ne tamba awia enwumra na anadwo pato anopa awia ebi won so anadwo first 12 meni ni unity me ko na yakote o kotiti ya wo kaka sabi ansa wate ana e pato debi onya hwe no anso akosum no ate okay enti yehwe mu wa ho kirem chanchan mu na gwakwa akonya wo bi a ose obeboa no wayi wafisa ho kire ne mu okay now ma yehunu mu a wo boa wo a o hye wa wofo ade so a eyi wa free branim ka kire yen pato mo boa me ni say adwuma no de mi ko tumu na no ape adwuma no ma akọ pato dabi ene ode ko tumu say edi adwuma no ode ko tumu pato ade pam okay wo ko ode ko tumu no kompredo do say pato ne minkai like wosi no ma wonko enti mi susu say empredodo a wo ko ide say wo ko duru bosumi a obehu bosumi mienu a obehu ene o ma wugya ya me pato say me kwa bia 1 week a e be betima ma tena be say 2 months 1 month ansa na masafo be 1 week di enti no se reasons ne san ya wakotue ska na o ma wonko so adwuma no pato me bita na onka enti wo se wo tifie wa mo akona tifie de na ayema no pato me ye ndru ene aduane ma no ndru ne aduane be pa na Joseph Owusu pe pato pampesie ni fufuo pa o pampesie ni fufuo pa enu ni wodie okay na woni ne tia no o ma me mo mesramo wabusuafo mesramo wonu abusuafo so mesramo me pato dabi oni no oni yore pato me bisa no so oni yore we hunu ma ne ma bia wo ho me pato me hu oba ne ma but na ye nkola ne ma ena me bisa no si o girl bi a first no so fi UK ba obeye aduane ma say na oni girl no na wo no mpese ni na wo ye wodura na like ohu bibi gu wani so Maa Akos pato minimo Debbie kanu kra me sister Hannah labi hu se hu bibi gu mi so we hu bibi anu wani so pato me de me hu na won fa yaka de ne o atete mu ofie ho pato yaka de ne se ogu meni ma se o ye me chenkofo na nu na no de ye me fi enti die enti na won fa na wasesa wo ne ma nyina betra ne so pato de bi na me sesa me ne ma nya na ma sesa bi aba na me de bi wo me sister ho na oya den we jane mani bi o sister ho enti ogu animu asechire nkrofo a wo mo baji nro ni ade me wa so ne girl na wo but o ma wo mo hu se ne girl na enti aden na onware o wonye aden wa ma wo ne ma so na wampia nko ba bie me pato adwen ba meeting de yo kasa obeboa me na ebi aso me busanfo enti na ma me ntimi nsesa me ne ma nko emwa ben wo shia no credit say ansa na wo de ko to say adwumanim pato
8 months. Bosume nwotwe. Ansa na wode ukoto adepam no emu. Okay. Before we be share Joseph Owusu na wo like mpena. Me pacho dabi. But na your version. Me pacho. Na your version. Pacho dabi. Na your version. Chire yade ya na wo Joseph Owusu ho a na wo pepa kwanya no wode wo fa so yi ene anim guase a wo gu dom wani mo still won ko because wode na no ahye wo bo a na wo hunu ye edi ade na no ye ma pa na wani gine ho a na ntumi nko pacho onye hwe mame pacho onye hwe mame me de kan ye nko pacho ye no kre kan ye nko pacho kasa na o kana ena mame ntumi nka se obeboa me no one wo na yie pacho ne me da bat me oba me ho ameme me nsuso ni mo no ye osuso mi mu nti ono ni se me mpe how many times a day you dakro predodo say no no da pacho timi ni da 2 times se me ofie nkwa de wo ofia otumi ni da 2 times me pacho so one wo da wo steady no wo ne se one wo da dien ena oya ususu sei bia wodi wo hu bibi ye bibi ntina bia on pesa wo beko ene ho niema because I can think fa kire yen what suspecting that me pacho dabi pacho ne me de wie pe ko ro na ho ntina on fa bibi am pepa wa seda pacho dabi pacho dabi kaka wutim hana pacho me kai pa ujire pacho on fa bibi am pepa se am fa nko ye niema bia ntina tete wasa me pacho dabi okay enti bra na sofu na papa yifri menu ebe na Joseph Owusu ene wotie no tell me emma wose ma dodo asan me one friend sofu kra emma dodo asan no ne wo oni wo mo beda ye wanim ya wo hunu bie pacho be 7 emma be 7 pacho me sia wo mu nyina din sabu bobie na me hwe se no kra na wo ka no a pacho sister Constance 1 Ruth 2 Della 3 Eunice 4 Evelyn 5 and sister Eunice there be what Eunice pacho me 2 Eunice 1 year 2 okay okay 6 pacho na me kai and Solace pacho ndie minu Solace no nurse ni no sister 7 pacho one mo da wo like one wo do sha condom pacho dabi on sha condom pacho just one wo mu nyina na how will you know say sa girls na one wo mo die kwan be so na fa so hu so one wo mo die o ma meje counselor me pacho mo ba papa ne ka che o mu say me mame eni o mu o me menim o ye me nu nyina ye nim no aka che me say me mame nie sa no ka che o sister ka say ye na me me pacho say girls ne ba o ka che girls ne say me mame ne o mu wo de wo chia wo mo me pacho say wo mame no wo mo nti wo ye na kora me pacho e na wo mame mo aba me pacho wo so ne wada me pacho enti wo ka say wo mame no wo ma wo ye dan pacho me nya hwe me ni hwe ka ati o make catch us so for the year Joseph Owusu ye wo bibi no na how say wo fa wo sem pena wo ne wo da wo ne tie wo no aduane ma no kwotiti nro ma no wo esi nro yam nro e de ma no na ne girl se ba no aka cha wo say wo no wo maame ne wo mo na wo su waka wo no atum na ahwe o manim like seriously like sister asem we dey mentia se kria amen wo banas wo no wo dampa so wo no aduane de komo wo pacho debi ye nyina ye didi wo ho ye me ni oba ni nyina na be ye aduane na nyina ya ko didi wo ho ba obi adi ni de separate wo mutimi be di na sai wo ho pacho obi betimi di 1 week 4 days 5 days 1 week pacho sister ba ka fancy na makai fe ni sister Gloria ofika so a ono so na ni girl ba ko 81 week no e ba sa wo da hene ene wo ne wo mo da hene pacho ya me da ho da bibi wom da be asem we de ase ni na one wo mo da mpa so pacho one wo mo da wo mo bed so na wo da ho pacho so 1 week na Gloria be di ni fie ho a wo da ho pacho sister me pacho be bia na ye te pet no na e ho de na e ho na ye single but ye tuba okras nde na me nkwa mo me dan ji se
ɔde ɔba ne ba ɔmo kɔ mu dem na me so me mo me dem enti ma ne tim bedi 1 week me pa twan na we jai dan ne de ama one wo mpra Joseph Owusu ofren ho sofo wo so ye sofo rasta mai pa twa we twa ze se no atwa na pa twa onya accident no twa enu otwitwa no rasta ne gu ye pa twan enti se omu bedi 1 week ne wo ho a wo da bi wo a ba ko ebi anipa ne timi beda ho na wo so akoda ne nchen kakra me pa twa de bi dis anipa ne kwansa no wafra wa ma so abeda dem ho wo so akoda mpa ne so ohu bibi gu wani so na we de anya kwa we asem be na akeka chem say wunim say we ye waduro ade we nipa ben na sabio so na adwene da wa ade we wo be ye ohu bibi oye bibi ahun fedua ma memo akraba amako we ho ayefe wani abre nso aja mani abre na se we odi nsem na chi a o siesie ho dabi sam na bia no odi ase we dia no odi nra medi sofo ene bi ni se me bepa ho a another sofo a Joseph Owusu opetonga ai azamo Misofu bizam ze sofu ware wa open am se me peso no se ze open so kire sese ya anu adi o wo mu so yonye sofu so na wo mu na kire se sofu so abende so be ya ne den anu ne mu ma hwe yi na wo se bia ye ka ya ye nsam na no adi na dia anu adi nche da bia me misrompo emema misrompo chese ubi se na akura ba ya 12 years kura se mema tesen a wo se mema die akura 12 years no sofu no wa yi se makoma se na aguo patch 4 yanko fami kwa karense branches akache for kwa da so de amani to fuo mu yanko na ensem na no de e kira ye nton aduro edro no so de ye de ye beto ye benom sanse ya de wo ho enya gro mamako Zahara man capsules ne de menimara na ye share world cup yase no de bi ye shorto de bi antisi ama production ekosro na minimum say wins na ye nya ne nti ye we ne sana na mema no omani age no mo padwuma bo e say we ye mema na wutie ye ya aje say e say Ghana kai last match no ye win ya eni mo na Chelsea ya de ko hihye so ye be short to baby ya this is doctor mo mra ye be kwa jaw Zahara man capsules eye memedro edro we wonu ma no kwasem adwuma eye no ye sonko be ma no ma osipi osita sisie ni mo ye dene eno ma nso ejina meka ne o ma wani chia enye no ma se bintade anase da bi ye ka ne o ma na obi nim se bia force bill da bi me eni o ma papa mo etimi ejina kama Zahara man capsules Zahara man capsules so ko heba shop pharmacy shop bia wo so pe Zahara man capsules ne ememe ye didi world cup no edro no enue mesra wo ye wo ba enye waduro ni utobia wadaroma na wo de ama ukunu woni kuna facha bema bia chese woni mu no wonfa nkobo adwuma obo wana ne refi wonim sa Zahara man no mati me no mesra wo bia na refi no akoto wadaroma fama bema wo sexual weakness wo no mema yo no wo fom no kwasem untimi nkomienu ba ko pe na wokọ ba ko na nsori biem ba ko no so wonko chese no kura so ne nya papa ba ko pe na atimi kono wo ye ya sisi ana besene mesrawo wo ye bema unka mema no ho Zahara man capsules ne timi beka mema na nkasa ho na ema enigye intimi emra empam meka wade no asem eno no na fenso so wo ye bema na se wo low sperm count no enye wo low sperm count mesre wo low sperm count sabi wo ne bada wo ntimi nyinsan a eno no nkwamo no agene unya Zahara man capsules na wo de Zahara eba mesa no aye ni nsu a wo de be mene Zahara man capsules no e basa eye adwuma tentem so wani a wo hwe TV na se Facebook no wo ma hu se ma medro no so kama eye move and pink sa na aye Zahara man no heba shop bi abebawura bi abon se move and pink to e bi ne si wo sa to ba ko to mienu na nom na hyade e bi a wo ye be ma wo be mesa wanya ya anum de ibi wo de ne sa de bia na wusu ho sabe oba kora ba opeso odum light o peso oba ne be hu no mesra wo India no kro no man so wo mompe Zahara man capsules unya Zahara man capsules atonum
enkoto ba ku ntua wo nsan no so opesa se obe ma ye kese enya ne sa ma wo eduro no oto ba ku ye nanum na wo de nom enti tonum to 9 wantimi kura nya 9 oto a wo de be ye bosome na be no mawie unwie no wo ba hunu sampa be ma no emu apagya kama ade bia wo pe ya botere madawroma na sade ya ne pe magic no wonom ya na ya adwuma no eno na de nyade akese e de bre ya aduro bo ho a yese wonom ya na obe ma na ye kakraka obekwa akotɔ anom no na ekoma wakoma yade na obere bo ho koka mesere mu ada enne no sika ho ayedene oman no mu ayedene etu kotɔ aduro wanya sika kotɔ aduro a taduro wodini Zahara fo ye ba system no mu ache enye ne sabi obi atɔ na ma ne yade a menye ne so obeto biem ami enye ska be ya advert nti ye dura eye adwuma na esanse ye nubuna ne hahama ne nti no enwuma eye no eye adwuma ne kaka obeti wani no na aye adwuma na wie ya kyese woni problem bia na ne bo so nya de obi beka se eye num de metimi atɔ mesra wo 100 Ghana betimi atɔ Zahara man capsules no num sabi me say obi dwa na mum sane bo no ma range baby amaka kodru no wa obetimi ehunu bo no sane tie kokora na de bia to so a enye bibi e kire so okuta 100 Ghana obetimi atonum wo ye be ma koto bi ko si dem na nonom na entimi fed ni je emfa emmere wo sanse be ma de wani je eyempam no kwasam ya numbers no ena gu TV ni so o sha obetimi afa numbers no na wa frɛ yen 0246 348 334 0246 348 334 and 0248 569 335 335 Zahara man capsules ejina support sa hojo na bad pon no a wosisuo no wa yese peme no be no curve straight oh mema ne de ni bo wa de be mpa ye mesremu ada nom na ne omantimi mpagya nyina so na mfa ne je emfamra Zahara herbal mesha ene Zahara G capsules no kwasam edro beje wa yatrema papa uto we back wa wie na mu yade nyina away so wo de any infections ye o de pon white adokoro and you can say genital rashes genital discharges genital sores ni nyina ye nioma ye ka genital just wa hemfie ho to we ba we be ma enso fita bi ta fifiri wo ana sensa tie gu ho ekuro bi ye wo hene watiti ama ye kuro mesra wo eye moa Zahara eba be she ne Zahara G capsules yi capsules ni mienu anopa mienu anwumere fa mesha no efa mene fa mesha ne ye nsu ya wo de be mene emfa su kan bi anka wona hwade uhia we ba ko no ano no mesra we de ho ntododo wonum ye adwuma tetetetem so obo wa ya no se ebibidro de ya na adwuma ye ne nkontam eso woto Zahara eba mesha no se madroi adade na wo mu no kwasam ye nim kwankora ya faso ya ye dro no wonum ya na adwuma wonum ya we ye bema wanya gono wanya syphilis o jonso na bema ne mu hyehyew ne mu ya wo ya chlamydia me say enam ya de ne bi wo wa etimi ya wo wa anwa hono na gu no ne nyina ya infections wonya Zahara herbal mesha Zahara G capsules onum ebeboa obo wa ulcer ne da ne yam otimi ne di no kwasam eba ne sa wonya Zahara eba mesha Zahara G capsules ebeboa na ekum kuro no wo yefunu no mu etimi aboa ho na mani kuro bia so no etimi kum no obi wo a wo eye diabetes kuro wako a enko esi ana ne na ase atatai wadro no eni Zahara eba mesha Zahara G capsules kanemi no bom na no me fa dance fa bra Hindi herbal me brana ye be diabetes ne malaria ne enwe duro ni ni enie mama ko wacha ni tia mama ete no asa me so ene ye ntonchia mo chese yade na mama ko waka no diabetes malaria typhoid na face so no pressure na drop ye hindi to box na me yensa cap bi si so obie so a cap ne si so yi cap no bu mienu anopa mienu anwumre no ne ko ba bi ne hyade bonsa wo jonso bebre wo ba jonso yade ni nyina abesene wontimi ni di wontimi dan no madro bi edro we wonu ma wontimi di ankasa enti nkototo mojadro mu afono koya kese kutu mojadro no mesere wada wonya hindi na ya bebedro onu mu ahyehye wo kama obo ho ana ne kese ne ba bi akohyehye no enye se akohyehye wo titiri ma no edro
we wono mo a e shepu kama Emma enoma ejina na kwemu. Your numbers no 0246 0246 348 334 and a 0248 569 335 0246 348 Bomodiana Emma Wonsa enka enupeyi ebi Zahara mission in G capsules, Zahara man capsules, and a hindi pharmacy shop bia drugstore bia Ubenya pi ewo nyame ensha papa menuaba afei Akoma 87.9 makmamu nsam dwumade no eno a ena waso egusuada wutie sabrei onua tv ko omokwa akofa matches no live na afei enho analysis no ntino ubetumi ahwe bi ewo Rabi 1 TV gusu aya wonum eye Rabi 1 TV ubetumi so ahwe bi obra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 87 FM TikTok esiafo enafe yenuanom so ewo ho a womobua ewo TikTok obetumi ahwebi ewo ho mo hwe no na mo hye edemaye menua ba benagen ya so frami a wonyame nyabo apaye me phone no nye entimi wi amefra why nyame sha afe hana yemra hana ma kwapemu na wawofo nimu se abortions 4 and I want Joseph Owusu ayi pacho de bi ohun hwe enti afi na wo matie pacho han all right se omo ba ho na se bia odidi watem wo tiatia oni ade wo mo kwa adie na ode yewo a ema wabufuo nyina eko ade na ode yewo pacho omukwa okrokro me okasa adi asem okache ono na mpese metie because yate abre akrokro da bi edidi atam da bi akrokro adi enko akrokro pacho okasa o say omo ba on beji ko bat mene neti ntinu de obi aye media ntimi nka makoma nto meyem adi ade na no wo ye odia was the estate saying the cast yes saying the sas yes saying stores awaji yes saying adi ade no wo a ni nyina ye wo de a sa humiliation na sa nyema we nyina chi na wo da so na ti na ye hunu pacho wo ka ba ko na one plot pacho emudi hin no de udin aye personal pacho me nim de pacho say ni japade we de wo we ya wo say wo mo a omo ba ne de ombe ba omo beko na wo na wo te ho no emudie hin no wose wo de kire wo se hana we medi wudin na aye enye Gloria din enye Ruth din enye Eunice din enye Solace din enye Dela din enye omumu bia Constance din eye wudin na medi aye nti omo ba na de meye obi anu de gya mo nko enema ne ye de emudie no wo de kire wo mama hunu pacho wan fa bia nkire me wutina ne ho yeyi adwuma wode ukotena wode ukosua yakra no nheda ema wo nkoroto nkyene a edi ade na wunya ye edi fini we sombu a enei abortions nan a waye bra wabre nyina ubetumi di acheche owre pacho menya hwe wa mauska me pacho dabi woni ne te no mauska me pacho dabi o mamiska to woni ne te wa mauska da me pacho dabi ska od mami aye dia mele ko market asa ejuma no crowd me ko tum krampa ba krampa wan to be wa me se menhia nko ejuma woni ne te mfie mienu nyina wan to atade ama oda pacho atade oto e jarabia mienu na oto ya asa jarabia mienu ade den mania bre wo de den me pacho o se bi nche o se mi nso mi se bi na oto ma me entimo de se ya adwuma me pacho da bi me hye enwume me koda na me hye menhia mfa ya adwuma e white nti me hye mfa ya adwuma jalabia mienu me pa chan enfie mienu de wunya ye ne jalabia mienu me pa chan like seriously me pa chan ena edru ba bi dienti na wa wofo enya no wofo nya bibidi se wo ma wo bibia no wo wofo bibi because sa ha we nyina dienti na wo ko ye no wofo sign be pa na chewo se sign bra beje de me pa chan adwuma na o se o ma me nko no e na na e ha ma wofo no eno mo si ensa me pa na cha na ma me nkosua adwuma no Akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumade no ana wasugu so awutie niema bi ho a esisi ne etwa kire wo ana ye ka kire wo a eya na aye wo se sini bi ene etwa ede kire wo mpacho
momo modi amfrɛ Joseph Owusu ewo ahoma ne so emfa emame na me hu sa asɛm ha na ɛkan asɛm nyina ɛyɛ enokra na hana sesei wokɔ hospital akɔ hu no sɛ enuro ya woma wo no no yɛ abortions nan ya wayɛ no affective womb ana wunya wo hobia ewom me patcho me nko hospital bi aye wote ho a ɛyɛ na wo Philippines wo yɛ fun like hu sɛ bibi nkoye wo ni padua mu me patcho I me feel ya na pai kwa me Philippines oh mase mayase wayase wabo awofo amane ye me patcho da bi aden na abortions nan koya wodo fa so ne ho ne manyina no wodi sie wabusuafo ana wodi sie wo maame wodi sie wo papa wodi sie wo bia ene sen maye hu problem e wo ho me patcho me ti papa ne ho no o maame yin so phone tin me nya phone emfa mfrɛ me busuafo nani ada wuntumi wase ankyekere wo fie wa wunya kwan pie se me ka se me call me sister won so a o se ma me call me sister o se me kra no kra otimi yi me magu abonten otimi yi me ma etu gu abonten se me kwa ma me si ho biem ada no yi me magu abonten a won sesa na won kro na ma sasa me tia baba giti na won sa wa tia baba no tell us something wunya bibi free no ma ye hunu there be because wunya wo beko atete no donso wunya wo beko nyame ncha de wasesa woni ma de gu abonten wotu hallelujah no ma anyum so meyi machin ya meyi nanka wodi ko ofie akwadwene wo ho die nti no wasesa woni ma tu gu abonten wan fa nko anti na mpa me pa cho and my sister yenko mama ko mpato de nti a e ma me ntimi nkon e ya adwuma na ode makohye mu e ya na ma adwen akwakoto so ade adwuma na ode ukohye mu sister adwuma ben na ode ukohye mu adwuma ode ukoto mu a wokọ na wotwe abosumi na wo nkoye no woni ne tra abosumi sen so ode ukotra sa adwuma nim pato 8 months 8 months no na wa start tete wo anase wode ukosu adwuma na chi ansa wo be start tete wo pato no wa start tete mi enti before awukọ akohye ande na wo ye pato na me ye choba okay choba no wuntumi nkwaye mu abo esika no kakra obetumi de ohu akoto adwuma pato meeting afei enti wudi BBC me kopim se wo be open up Hannah you are hiding something from me because entumi nkoba se papa Joseph Owusu di watem Joseph Owusu ma akotiti no omo wuska wokofa ma foforo de ba wo yose but still opamu wa wokọ wo mpeso obekọ na wo se pa ne chew forward pato mama hwe me nya hwe mfiri ho ento ye waduro pato inde mintimi nche wuntumi nche so ye waduro pato enti sesei ede na apese ye nyama wo pato aboshi na mama yin pese ode me ko hospital na me ko hwe de o me ye frum ena e wo se o ja me kwan so na ma adwuma nso me nsanhia o ja wo kwan sen o pese o ja wo kwan sen pato enda ne ngwase ni nisa mama yin na o ja me kwan 200 million ka me ni baji onya kwan 200 million abortion 9 pato ene sa weni na no wo hia 200 million ti sesei nyame adom o sesei wanya mfie sen pato 24 o ma me ma mo ye dodo sen pato ye 6 o to so sen pato 5 o to so 5 last but one no pato okay enti so o to so 5 yeah some ye 6 okay and now o to so 5 sesei wo ho ofe wo da so gina wona so nyame ye wadom no wakọ akonya abrante kama na waye ho ade na wakọtena fie nyinsen ma obeden Hannah obeden waye ho ade kama wo so nam we wanum looking innocent me wu hyiam kra ka chem so ye virgin abagede so abortion na wanya bem de wakọtena fie awo ama ya me pacho on fa mon friend ye fa ni ntum ye amansan hunu se won fa amansan hunu se won fa because this is serious won chichi won ma hu nkosra wabusuafo me pacho da bi o ma me nko wu busuafo na sese de wo ko pacho nti first na betimi akọ pacho da bi first me pacho yanko
called has not answered. Call back later. You better call it back later. Now, you better call it back later. Need you to call no boom. Koko. You call the Bediana Constance. Joseph Owusu. Koko. Udi emefa. Na the next year be hunu ye no. We mom nemom koko wo gate. Koko wo gate. Koko wo gate. Like seriously, sister me refi asem na me bisa no. Me si wa konya fresh boy no aye ho ade. Na wo ma wo be dan. Pacho me shia tisi ade me shia be ma medical kame hawa me wo mu. Ene we nya bi. Ansana. We say why abortion nine. Ti say wa anwo a one fan chew. Now, our cousin, your bewa, Bobeko, Fabi, so abontia, wama, awa, obey then say be a woman or Fabi abontia, obey then. But I'm a prince of Manapa. Obey Penisua Manafa. To whom so I suffer. Yaminipa. One who can Bible, kind Bible that will fear. But that could be besides, I didn't know on my own bonfire or so you're so full, but on my own bonfire, I didn't hear. I got him so no bonfire, but I mean. But one in our bonfire that, when no one chance and change your okay, Okrasi no Kofodria Korasi and Ahino Krasi. Pacho Kofodria Krasi. Kofodria Okrasi. Describe Papa Joseph Owusu describe nature. Pacho TikTok or Coco or Sour body said be brave. Ne nima ne hwene na so ne what to say describe no Mimi Shiane says see I mehnus one one. Pacho ne nim tre. And I what to say where you TikTok to say evangelist but me kala no you saying Coco or your coco and why you dying chair nim tre or Sour body say be brave. Well, about you said the brave, but the case here to say evangelist and evangelist so chen. Evangelist best swatch and no kakra. Joe. Okay. Joe. Oh no, about you send your doors. About you say pa. Na no henyi na ya about you say. And I wouldn't need that wiki, you know. Then the sister about your son Dawson. When I know you are the other who was up on that wiki. But I don't know you'll be kissing me. Now, and we are new. Sister, my member, a rawan, laugh if it. Well, Jaria, who well, who when you are yabby. When na ya yade about you said bebre asamu ambo about you and asamu about you said bebre ni rira meyenum yade enkoa because enwi kra ti koto won soro ho asamu ka me ti ase enwi any sister, any braba, mumia can cray, any braba. Oh, now who we biate, now come right now, question with them, now contour one son of home, and you so cacao son of one. I am an already affair. Ne one fepa, Hannah one fepa, Hannah very beautiful, the one fair. Hannah Warfare be so open on. Nice lady, nice lady. Natural. I am ya, but okay, Hannah. Yate, what the yani anadia sem. And don't worry. What describe the car or you car type of bay? That's white. A type of bay Toyota Lexus a car buying. Okay, but a type of buying the actually that honey be near saloon car Benz and but Benz a small car. A small car. Color near saying but a white. A white. What kind registration number? But 17. 2017 or registered, but registration number not there. One kai. Okay. No problem. Minim said the way see describing and could be send your mercy say we no. We nimono. Into what they are trying. A hanikofodria a crime wa mayen. A crime wa mebinom, but a crime one ma akumemu some for see a better care drew ho. Into what they are trying. Ye be behunu said ye wapa. Your numbers ne guswono. On fre.
na se ompenso no obeye ni twintwan dia ene yeso obeye ni twintwan dia ma no because papa panimu nkofa wo bi ba me pacho metrase dia ka ne yamodia 0245 301462 niame number no wuni mo no frɛ na wo dia ka che se ma me nim na bi kra me kro de bia ye me 0245 301462 and my friend 0599 814926 0599 814926 Fred Pastor Julius Akwaba na ekwe Akwaba evangelist Akwaba hey you feel so for say about so for anra bonye omo ncha so for na bi so na me bi say producers ada na o yes story sa so for I said abo so for ano ado mo na wo twen I don't know producer yes I said boa so for ano do mo hye na wo twen ba ko ada information so for o say the trust of brand e be bom dia ni asoro ma no kwa so papa ni ani catch on na say asofo for papa ne wa ha a wo mo wo ho a bro nye ye be yo mo papa wo na ne catch on na ye be yo mo adoye a wo ni mo adoye a nyakopon ne wo tena yie passage ne mo isa evangelist wa ha we know yes asofo ma me for so wa ha asofo ma me for so wa ba na tie adwa yes na ba yes yemienu no na what tie adwa so yere so feathers of the same bed flock together no feathers of the same bed feathers of the same bed feathers of the same de ke Ishmael so dike wa ha leader amrante ene mama yan kwa amrante ene ni ma I think they say asem ya ro kakra ya fa bi anya ya say the we are say kono na sankofo na ebia no hu nwi no ma bodwi se hu nwi ma no akohye mu na ade anya de mi hia oza na me kwa me pani o be yo yes aya me pani wa enwi no na makoma sa no na me boso sa no na me sa de me self fam sa bo se hu ni padua nyina ye mi yiri me pa cho so no wo pani wo bodwimfo ni akubon sugina jina mani unu msa me no ti adu ahoma so ba we ye metu fo jina wa no wa bodwi se ni free yakoro me pani mumi ya ba se ya na ma msa anena me birthday ba wie yo anena me wie me birthday me na me timi di birthday from 15th November to 30th November 2 weeks kroma obi antimi kroma obi ho betimi to be mawali yo ye fi wona se ko fa dia betum ye fi wo na sa de beba bebu mawali ame fa bo ne nchaw na na kwanya ame fa bo ne nchaw wate na kwanya ana ajeje me adwuma masa ana ajeje me ayo me na me di birthday ba me na di birthday no me na di birthday fa obe asa wo je me sa o pa do so mo so me so the for the home and do birthday bia no ni asem dia ye na die me de be di bi ai ye na sa na mo a ye na sa na mo a ma ho ye ma ho ye enje wa Ghana fo nyina enje bia e boko du ba bia ati afa ai atapa so ma ho ma ye kan ko nchiri dipa no kwaye ba kokuru ma ho hwe sa bugafo asofo na omo na sese so mu kodi ohun na asemu e ma yen anya bible school na mani padi ayesofo na sa de ne ga confuse ni pa ma ayen ko forces onya ko bible school pa se de tie bia wo yesofo ma nyi no kura sa o Saudi na ko fa sam dia etonya ko babu school no fa no sofo ana we ye dunsini asofo fo ni bebre titi no na o mo na asofo he dia tie bia on say onya ye no ho se makoba babu school ntimi ya sofo ma na oyo obi ene ni afika kra otran abrowanche na sa abrowanche okwa fun ko titi ni kakra pe no office wonim ayi ahaba bi eni oba pa wo ene sa ne o ma no pe because sa nipa baba onche se nipa no be gufio na se bia
unim asori ani so kakra nim se bible nie etimi ye opimpi anom ne ade no asa wada na asori ma asem se nete etinye se bia omu ya asofu no na bia on na ne hono onye odidi sofu bi ati na oye ya na ohun se o sofu start opimpi se na oye no ene fa unim aba bi pe o na akofa de aba nto obi nyamba na obaje awodu na okowo unim se me ko sofu ho no ene nyamenam sofu so ma oye dunsini wonye sofu. Oh, and the man we must have said, you did the same. Joseph Owusu ma, onye sofo. Okay. Oye dunsini, and what it do man call for. Now say what now so mu pento nim say ya so ya bia de. Etege. And oye the same formula. And what they do na aye dunsini no oye. Ma enye bone say ukwa ewuem kwatete haba de be bua nkwafo mu nya yaresa. Enye bone. Na mo so fi so be ye sofo, wo hwema ye sofo. Obedi dunsini so no hwema aye dunsini ma. Baby Joseph Asamoah wo biara Joseph Owusu wo biara ma se wa ma me a thought because I would deal with the community nine se se sam kwani nyina moja hero sam kwani nyina moja hero na se I habana what it is a tunu habana mu a sam habana na beku wo na ka kire sam habana ma haba bi omo motete haba mu haba ba meka kire say haba bi wo de wo de kan wo a wo de ye bibi se wo de okote haba bi na ta haba ya ne emfa na wo de obeku nipa no na se haba no wo spirit atete mu sa dia ene na wo boni wu di se no eku nipa ne ade no haba na ka se beku ma se Joseph Owusu empene no a omra Akoma FM ha ni ne ntra se na onya na sundwe boko na akola yi akọ bi ona modi nkameti me yam ani ade na ka obetani anu won so ri biem no ko bi di shara akọ na ho fefefe se ohianti akọkọ te se o se do musika ni bi se do musika na ya ne kwaya na busuafo sa na ba o so kan tell am say ma something there something is in the corner my inside o kan tell ma me o ta say ma Joseph Owusu family camera ni yana ni sinko nya mama kasa oba ebe boa no de bia me ka kire wo mo so oba ebe boa no che se oba mama ya ti no ene na me adom so for chief buy aye boko fefe ama asundua ba ma bi yele ni age se go wa frame se ama me na kasa oh se Joseph Owusu mpene no me sere no omra to mamu nsam ha ni sinko na anya sama sa to be bi ni betina ama gay anwoto no ma ni betina na me sere mo menim samo beko na de mba bia meti kura samo mo plan samo ya nya bre pa ma say ya nya bre pa ti ko fodia wa ni atwa no se ba ahani wakadugu kwa ya baba o mu say ya ni bra bre do yo aye health electronic en ye de mo ekro ayan safie ne ho mfidie ni ya doctor fo ni ya nurse ni ya pomdie adwuma ye fo ye ho ne de he kire say ya de bie ni wo e beba ye timi tutu ase e wo health electronic enu nti bomode a say enei wo beba ya de ni na away e be ko wo de fa ya de bra ashaman ye ne Queen's Hotel na ehwe ni mo ye ben MTN ho Medina Post Office ye ben First Atlantic Bank na Crispo bus stop on so ye ben Concord filling station ho bomode na for health alert si ane nu ni komo e was 0242518893 0242518893 anakwa Marco enioma bi etwam egugumu a na mekra de yem nwan se omo titi nro no anka wo mu ni sa boni we yo moja hwegu se moja no o se ko be se na ni kra be ne wo yem nwan pa because omo titi nro na ankasa no sa moja hwegu no one wo dana wo nyem nko ade a obekasa wo se de tie bia wo na papa we die na asem yem na eyem na se kakra bi a wo se numaduro say no kotena ha na moja ni ntuwa madome wo na asem no eyemi hu kakra bebre na mom se ordinate wona wo se na kola na wo teatia no de mate bebre enya me nwanwa kra esisi fie mu saa obi okra ne na kola na tie akola no be ma ne fa no enso obehye da no bo no na wo tia no na wo de ade ebutu ni tiri enti wo ba no kra wuti aware na sa nim se me kunu die makola yi die o me no o tia kola no o titi ni yie o bua o re no ne dress fatity
Warilo camouflage or the dada ne kwa or the dada will say the akra no tiatia no or in your fine so wo done ho wa fa no mo no de question oh you won say man yes sir mama be hu say dia be or no so na abuo ma bibia akoso enti wo de anya hwe enti akola we de kwan ya papa ne de ne fa so no esisi bebre esi bebre ehia don ti no yentumi nka ho asem wo maamefo ni bi bebre wo ha omo mane de ye omo na mum hia ni aho kyerenti ontumi nka ho asem da bi papa we de akoka no ho asem anya sa o chimitumu ameye ne dan me ni bibia meko me de me ni hwio me de akofo ho asem me hye metio na maame na ye kode onka ho asem we wabone maame mo amane ye e de ade na ne maame mo aye omo suo so aka so ba ko mo se ba ba o se mama kwani kwotena ho omo suo because papa no kakra won nsam so wakasa wo be ha wo omo be ye ne dan enkura yi so do so enti nkura ne bebre wo ho a enipa mi no e de wo mo fa santiti we mu enya nkura no akura we e de ma no se wo be free ho because waka chen se obeboa no odi ne ho akohyem so awie obi be kasa akura we agimi but onyimi ye odi ne ho akohyem awie o kwa nkura si ne maame emunye ni ni amunyi na egu ho pam abrabo ne nkoyie o ko ne sen ono so daadaa no meye wiye me do betu adwuma wo besua adwuma na papa no de maako se de mani asi abre no Joseph Owusu se de mani asi abre no efri se woye ne saya yade we ya mani sua adwuma nan mani sua adwuma no se ya adwuma yi adenti na wo ma na adwuma wo de na kotum no ese ebo no adenti wa antena wo nche ya ma wa mu ne kwasea enti wan fa ne se de wo pe bia se nka wo pese wotena wo nchen na wo yim mat 20 gu ana kom se be yi na wo de ato atwe adan enti mani sua adwuma ne maame mo be pa wo chew se papa yesrew ni nyina mu bone ade de ye be ye nya hwe ma ye be sua adwuma no ne fa so wo nya fi so so be nya firi wo so ano wo se da bi me mani sua adwuma wo ye nipa bone fo pa wo ye nipa bone fo me se o so be chia wo ka papa na won call you say this man is very wicked. I am a very wicked man. I am you say nine in a so me so osoro. Ya wa ya osoro be chia neka because ma kura no nsu adwuma no. Nsu adwuma no. Adan. What the na for ya we na. Mani ko mienka. Mani nsu adwuma no. Yeah, we yetu. Yes, yeah, we yetu. Mani nsu adwuma. No 2 years. Yeah, bia we yetu. Na den na we dey na fire we bone sa. Eti wo betena wo nche kra na wo ja ne kwan ka wo ja ne kwan sen. Oh, na adwuma de na sua ne maame mo pa ka mani ka tua no wo. Wo ti kuma ni sua adwuma no. Ko ne sa ko ka chere master se me na me twi aka no pamo. Papa obebre. All right. Just o ma kra sua adwuma no. Na kra na kuma to ne yam. Nyesa ba bi obeduru bia obebre wiase. Na ye bi ne ye ka fo ne de ama wawie. Eye dua bo wo no obi aye Black Covenant. Ama se montem wate na ehante mo pa. Wo yare wako hospital. Wako enusifo so wako asofo so. Enu ade ama onyina wako afekra no yade no emu eye kase. Anapokra se huhum awade huhum ha bi na wo onya na ye bi. Na ye bi situtumika na bra. Ano age ye de bosia anya sa no na ne adi obi abaji hoska modi ama no na so ko ba so fo sika ma no wo se ne mentua ne nan metua ne kina ba modi a na ekoka wasem ni na akire na ye bi woni pa krondi mirika do sika bebrew o waguna saman wo betimi afaka e wadum anase fijase fe no na ye bi e wo 0243 134535 0243 134535 WhatsApp no anaye audio emano e wo 0557 667510 0557 667510 evangelist mami ena wie de mi wura ho pa o Joseph Owusu so ye yemfra wo sofo se yemfra wo konfo yenim din a yemfa mfra wo so ye sofo so ye konfo na me de me address wo se me nua sofo cause Akoma no me nyintu konfo bi endi sankwase asemu na kakra me kama Joseph atwatene se nyisen yiguo etia oman no mra enti mesre kofodua akroso aprosifo se Joseph Owusu ba bi owo bia ye besra mo nhwehwe na chi ni kwai na mo nche no eye ade a etia oman no mra
sɛ woyi nyinsɛn gu a yɛkyew a woanam kura yɛmfie num na obi ba yes again when you are 22 now within 2 years 4 abortions Joseph enkoda ni nyina moja be gu tiri so ebetie ma frew wala da ko de kana mo ana nkola tetarka no ade na wo ye no wadwene ye wo se wa ya fa di Akoma FM se wo ye sofo se wo ye konfo ye nim ana waji obi ba ade na tra na wada da akola no me you say me na wo se gu na nim asika ho mesre kofodi across wa prosifo Joseph Owusu you may know him monche no ya baba wo baba oba brani enka ne boko anopa obi aba ya ka ne boko de so ye waye ne boko mini asofo so ye sofo ampa de a me mesre me abatai no so a ye tam ye mado mu ko gini na ne ntina ma me nti woni nso no papa wo akwada muni nso no ayedie kwa ayedie hiankwa jimi ana say yedie na wata wo ba na akwada yi huna mane wonu asesa ne nioma ba na mo sa pam no de ne ko obusa ne senti nyi sen na ni nyina ne ma me ne papa no se da bi eti ko ba en ko mu sanu situation a wo kom mama abata bebre so no bed na free jimi no atam ne ba ni moja ne nsoro no ade na ma obi na ya motritino na ne ma koi ebasa na kola ni huna mane akola bebre titin profon che a said the papa fonu si fire wo mu no wonam hene koka ena wo hye obe friend ma me kwa mama say na mi huna ma eye kom na tira ho wo boa ye kakra me ka tira kola bia wo sa tibia nsa wo ma me ju hu sika dia dwane free ho enya wo no enkoye sa adwuma no advance no na agidie okratonga ni bi ai onko na papa ne na na sansan fu na koso dodo wo minim adoko abi fo ye sa de na tam ye ma ne do mu ko enkwaso mu ye so ye se ye jankwaso na so ne abata ndo mu makonkwaso mu twakola ke twakola kama 24 years causing 4 abortions se nyame anya na dom na se wo ko sia ba mo obedo no wo se me ka chen se ni na metie madenka babi mi so obawo obawo na Owusu ye ka kire wo mpe kasa efri sabe ya akobo no nsia no so a ye beda frɛ number no gugo so egu eyi no so frɛ na bra ne entrance ne enka asɛm ne boko na asɛm na sɛ nyambra asɛm na wadi no enkola no mu gya be su tiri so woda na jo nkola be hunu wo didi na nkola gyegyina wo pono wo tika mu na nkola tetaw ka ne just what ka ne hwe ase nkofo bi di nkwase asɛm wo mai mu a yanka wo ma dwene no sɛ ye empoano anua ne de cement afro sɛ de amene no anyame de bo nipa sɛ no eni ho ɛkɔ na baby I want do 40 something years who say obi ba na wo ka sa wo be wo ma wo ma yi say ne na we don't want to go further say ye be ka say tiam kola na etisa no nkola ni nim hwe na Jeremia ka ne papa no na aye bone wo mu ni ho na ye ne yeso aso no me wo fruit antawe ne wo be woman da chi ne ba aba be huna mane de odi aye obi banti wo de ka she ko du masunto na ba bia wo bia no wo be pie abonten na mra no eni wadi eni ni bedi nyame ensha papa evangelist Ayona pharmacy ene what the gynecology syrup aba oba wo ho ai wo se wo siesie wo ho pa na be ma no eja wa ma be mai bedi anko ntesa wo mo ba na eho no ho nye chaw afromu ne ne aka no a wo se oba ya no ko na brewa bi anyame ama ne nkwa na ware na fe wono na akobo ne be ye ho nye wo nye gynecology syrup eno abeche bia dia ma ye nyina mema ne nyina agibi gynecology syrup eche sa enti oba wo nya gynecology syrup be ma wa hunu sa wo yire no ne ma nye odo no ono so wo beto gynecology syrup e de Akoma no Ayona pharmacy fo adrodie yenim
so wo maduro bia ni ho yenko daduro eye kama pharmacy ne chemical shop eba shop bia mo ubenya gynecare syrup no ebi frɛ ne dudu open dudu mu atu 0597216037 0597216037 na eni yen eni enkomo na mame sewo eye kakra asenie abusua pani SK fan yeta friend no Kofi Ahen offenso asamankama ena papa ewo Mr. FY Asare Bonsu Kumase en Wobutio Mr. Kwame Bonsu America Abrochimemo en Wodine Juma Desmond Bonsu ewo France Abrochimemo Elizabeth Asare yeta friend Mama Love Canada en Wobutio e mama womo en womu nisuada ne po ne nei womo hwea ensada ayo therefore atabua amponsem piesie papa be food service VIP Kumase e woni papa edi ne dwuma atapeni yeta friend no Amilu America Brochimemu broni kurom eni papa edi ne dwuma nana ata owusu yeta friend Wasti America Brochimemu no wo General Sergeant Roxon Owusu yeta friend na Owusu Ghana Police Service Seshubekwai Western Region e woni papa edi ne dwuma Mavis Chumesi Ankra yeta friend ma mechirewa businesswoman Kumase eno no so etine twuma nana wiafi ewo Australia abrochimemu abusua ni adehye abusua nkaye asene abusua nkaye ede wo yawo ene areho ese wo manfo yamu wa chichi ne benche ye mpitiripi ne mpatrapa eyese wono mame wono nuaba wo mufutufo wo mo ade nyina da wo ba peninsara kranche Yamame akanchinagu wa breduane esijaso wodi mfishia edieson enum 75 years ebusia kenkan na bubu nano sedie wonum ebeye yamame eyiye nenie nyame eyi atomu a December bosomne de toso miensa eye memene da edi yanimu ya ena wodi yamame no mu beto mpamu ewo offenso asamankama ema adofo ni ebusia Pubashie mami eni echidi etwatote ho ni hia abusia se wo mo bema ne so ede no ato adakatie mu na won mo atwe mami dese ede no akọ asamankama offenso amusie ye na wo mo ede mami dabrobo atete ma no akọ ho abusia se obo obaji wa ho mekakra awia bremu no wo bepensuo gu onase na owia wakọ akosinkonya ewo offenso asamankama bebia ye no na womo aye oba peninsara kranche aye na wonma jedakena kwasi ada December bosomni de to so 9 ene ye kwasi ada edi animu ya abusia se ade nyina mu no odi aseda bema twedi aponyankoropon ne sa entino asamankama Tree Church of Christ eho ena wono bekwa kwaye na ase asori abusia free ho a omo besia ba besin konya kwasi ada no ewo baabi a memene da no oye yie ewo feso asamankama na wonum ba betoa oba peninsara kranche aye no so na wonum anomusikasa abusuani asene abusua eto wonsade afradofo nyina sepen empenifo se ka wonantini a na aka woto wonsom woni ni pade ade ato nani no enye wonu na eyie eno ntimo magyam wonum memene de di ani mu na de che kwasi ada na wonum ntumi emfanya oba peninsara kranche ekwan na yemame enkoda Abraham kokomodwo afei yeto so dia na yenyanwu yei aduro ya ena yebenom enu ntino na me hye wo se Vision Care Herbal Clinic akache ena ewo se yako Vision Care Herbal Clinic se bomodia na bra yen yede Jaga Man capsule Jaga G capsules sisi yade adrodia ba Jaga Man capsules bema se wo pese wo gina wo naso bo adwuma me manage yo ne gongongon dia ene we nya Jaga Man capsules bema bubo bia ni panso yo me Jaga G capsules ne dia mesre wo da sisi yade no ama wachi ya bon sheka okwa no wachi ya ene wo tudi ha na wosuru di ha winya eye jagaji capsules no na ekoba ne se wani glaucoma ete vision no nya papa high pressure waye mre won pem infection bi no oba ne be ma wanya winya Vision Care Herbal Clinic bomodian abrahania diabetes pressure stroke stomach ulcer ne awo no de eyanto so ye obo ade de ma yen eno de wo ba eye kokokura kuma se agrekenzema ene ye wo enkran
Feshi Lungwa ubehunu yen. Friend was 0245 724 401 0245 724 401 0245 724 401. Equia Fido quick loan. O pelon papa meseka ho ofidofo ene bema wo loan na wo ankasa na yenye wo kapre yenye wo sempoa obi se fa bi sende me na gibia wo boa ye de yenya ne saa wo dia ne se wo download na enu ano no yama ukrodom wo sika betomu ama wo na fa sika beji sika de da bi da ye saa ubetumi anya 200 Ghana cedis fitiase wutua ne yedi hunia ne ma 3000 Ghana cedis ayedwetwe mu a dial Fido app no wo Google Play Store dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash akuya meso oji Fido quick loan na betumi de akoto Fetes bamboo toilet roll toilet roll eni efe na wudi twu a eye moton na ye kama ha ba ku bia mkoto mese den mitu nyina ye ekuro mesro enkoto no bi Fetes de eye moton akura foforo to ho mesro to bi na fesifie wo so edwedie aba wo se wo mpa adwuma wo babra pa o abra Fetes aba wo gi bia wo sika bocho enti wo gi Fido no no entena fie mani fakofa Fetes na fe gira kwan ho ye beto ne sesi no ana koku aka no enti so won kran ya fre 030 2224843 030 2224843 Kumasi na wona apebie tu ya fre 0550 000 0550 000 Dr. Mensa Dr. Wonders ye wonders wona Jesu ho ono de o se hahama e kasa wotene ho enti ahemfa na wo ko diabetes ulcer pressure wabubu agu ho njojo yare wo se yesero ka ho Dr. Wonder abrofo na de amano na bibini wonni mu ndro ebeka ho a wo beto osesi a ko Dr. Wonder ho no some great member about arefie hawo ba no wo se wo ba na bon wo monyo na adwene no esese wo de bibi ka no enu ano no bibi atotom yi amano wo sa adisuan ayemmoton e de amano Dr. Mensa back na Kumasi wo kotwi woni Guinness depo no ene di hwe no bomodia ne pusu Dr. Regents no ba bia wo bia no wo fre Dr. wo be kire wo fre 027 1173551 02711735551 Alaska Star Enterprise. Your number one original wallpaper Alaska G Alaska Po. Odo na akofa wallpapers na efe na emfe di no. Mesra obabrin shop o ma honye fe ni etumi agba ho. She say odi bia ye ne ho kama ama wa ye fefefe ye fia ye ko she say ye ko ye grand sales wo she say enwi ya tete so enwi papa obi hwa me die was so pebi and na me di she say na ba ma na me say bomodi na bra grand sales no ye no Kumasi Stadium Unity Oil no na me drew one my way is it the my rubber she say ba o o mo se jinjira wo mo na so ene hwazena taze and wo krokro nyi ja kwa no na wo mo yo mo sisi ni sei afi de me kokro gina soro wa me koye makeup soro me hwe se de mo hi wo mo sisi ni sa na me su bi him bi me him ma him na me se ayaka ma ba berewa uzi si ayanwense Alaska wallpapers ye ho ne de design she say kone ko hwebi ko tobi na fesiesie wo dem fesiesie wo salon ho wo barbering shop ma honye kama Alaska wo Kumasi Adomesesa Noche Plaza Obe Prudential Plaza no freno it was 055411488 055411488 Dawood Eba Hospital the Dawood 360 capsules me say amane enum 180 mema no so anum 180 ye de bi twitwu sisi mama osisi agina so na mema nso sisi mu agina so pintim be ma de mesraw emfa wo sisi semu ni agro wudi wo sisi semu di agro a wo yiri bedwane agro bedi obi bedi edi wade eti mesraw be ma mfa wo sisi semu ni agro oba yebu ba na wo so ubushia yebu ba na wo so ubushia eye Dawood 360 capsules enti agina de Dawood ointment so atwitwi na bibia ye no afa na no empa so ayede sisi mu aye kama watumi abo adwuma nonum Dawood head and pharmacy show bia over the counters enye na Fred Dr. Dawood it was 0244886437 0244886437 nana ye fi no apalo hona me se me mendai
wo de waase na afiri mu mesro ma yehunu nse waba ase yie na wo be ye yie no na ya ho obekire wo kwan a wo befa so a wo behehye wo neoma no eya wo musaso ya na efe mesro we ya neoma bibia basa atoro kan bia me yehehye neoma no na ya ho nani ate onimniema eko obehehye ne fine ewo golden ayinim business nim silver devil strings no omo ni da ho eti mesro weekend ya engagement no so be kwa kwaje wo silver gold basins no tre na fe wo niema no wo de agugu so na wo de kire wo a wo ni oga ane ne wo ba de ayi fempa de ama wo so de no kire wo hu aha nti na ne ye fe no apalo okuma se ashton na kwese kwa Akos house number ME 118 friend na ya e wo 0243 389725 0243389725 cafe talala cafe ye mema ne maduro mesro bema wo bema ye munye enho agunsa ye de ye poki ye yiye wo bema no wa to mun se dane ne ho na ade atofom mesro siesie bema ne ho mane nye fe mane nye kama mane nyina so kama obaaye anda kanunu enye ase ye ho no se twaka enho agugunsa ansa we hwe ade ane ye buafu ye de ade page ade na ade kankan se ho no cafe eye mane memado bema ne cafe oba no na oba no so cafe be man ene ye friend cafe talala wo benya duro yi bi wo Daniel ba kwale na cafe dance mother bo bo so usko bi nkoko fe Harriet cafe woman wo cafe baby e was 0207183819 0207183819 ene ma me fa Dr. Gbedema Herbal Center ni Roman Gbedema garlic mixture ne de garlic precursor lime ne natural herbs ene ye de stroke ena stradia no ebe tisokura wofuna ye kese a ebedwo no big man capsules ne Gbedema ko capsules no eyesisi yade adrobema obema no original so asese atim keja ne da ho obano big man capsules ne Gbedema ko capsules na bom na go capsules ne de yamtim ni ko kwanka satu ase Gbedema ladies capsules no fight bacteria ntimo akoso kumem ho no eye clean dry na ye tight with dash powder ne capsules no so etu asthma kra ase na ubenya binkro kan shi drug lane tinata da boss Accra Shaman, Equus Pharmacy, Redema Pharmacy, Kaneshi, and Ekaso, your tribe of Judah Frey, 0248 288788 0248 288788 na ene Dr. Gbedema kasana san ye betwa ye ho aba ni akwa ahoma so no Dr. Mafo Fertility Herbal Center me se awo ene ha wo ye de awo twa wo mpoa won so no mu ehuru wo mantamu ye ehuru awo yetelete doctor telete wo ho e ma ye ni ho ye twetwe ne ye stresro misro da bi ka ho so wukunu nsa ne kona mo nkoje mmane bi emfanye gi mani na mfa bi nshi mochi papa afa wo ba no so wontumi nante na se letre kwaku ontumi nante ya ye ko Dr. Mafo yi letre kwaku ba ye edro yi nya san kra na so so ade ma no wotutu afa ye nyina ye bogi so ye de ye Dr. Mafo wo ba no ntimi nante emare ho onye ba fine sebe bomode ne ko na Dr. Mafo omo aduro fire no an hombato no aton so sraso atie bi sa ba se e wona Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo frɛ no e was 0244 411099 0244 411099 Come on, me. Send the agency action. No patrol, no mame. Why? Patrol. Woody. Patrol, Femi Hannah. Hannah, for him about. Patrol, if you go for you. Okay. And yeah, Hannah, you too. Patrol. Now my name is Sister Nettie. Oh, go for you. And now me yet choba. Oh, go for you. Chrome. Or pata choba. If 20, me pong. December 27, 2020. And me pong. You me befi. Ti me bala na me share. Papa bi. Okay, ananka sane private car. Na wire rasta. No je me number no bisa me say me fie we na me che me fie say na no so me fie na me gina ano. Ana o se me pa me na mama na me de me number ye den e ma no. Nti 3 days time no frame no si o. Na okọ baby but akonya accident e water. Nti na mo de me call Peki Government Hospital. Nti o frame no ka sa no. Ya me friend bisa no areti bia me friend bisa ne say ne ho ya na asesi no say an ho ye nti
30th January na me sister ba kwa wo e krom edu krom o se oto ne ba ne din na me koy ti me koy Monday me ba na papa no me bedru ye pe na o frɛ me say me wo yin fa na me se o mu fie na o se we fi hospital ha banti no me mbesra no na me si o matinti me da kakra iti me da kakra na me so na me koy na oni me di nkomo iti oni me di nkomo no na o frɛ girl bi e wo phone so say ne ba say na nurse ni na o hwɛ ni wo peki ho no no enti oni nurse no o frɛ no ka che nurse ni say asɛm na o tu n'anim no afei na wanya bi ana nurse ni say no mfa phone ma na oni me nkasa na o de phone no e ma me na oni me kasa na o si o ne papa like opobia mana ne na atlanti ni sama ba dia me be me ho na me ntana me si o mate enti ade be ebo be se 4 ana o se me mo ampesi ma no na me bo ampesi ni ma na nyina yidi enti ade se na me ka yin so me pese me ko fi na man kra me sister say me ba obi nchen ana o ti da bi ma me continue menda ana me so okay mate enti me dae me ni mi enu ne ko dae e won bedroom ana ofa me e won onangasa ne bed so nti enu ho na ya be start say ye chimpna papa me foul like ono would die me pa time yanko nti na enu ho na start say ye chimpna but me be da ho ana me ko fie na ko jwa na me ko adwuma sa nti march nu na girl no nurse ni baaye ti o baaye na ye teto idin ko mo ka che me say sister yi beba ho no na papa no ne sister nti so ba ono Akoma nti so ba do be bia ma mfi na me si yo mate nti ye ho na sister ne baaye girl no do koye ba se ka me papa no na sister ne baaye no obi a say o sister o baaye ono ne dampa so on so be ye hwe me ma nti o baaye nti ma ko adwuma me na me ye aduane mom na mo dadem na mo dide odem nti sister ne koye na me friend nurse ni ka che me say sister na o baaye no me yi ni say ne sister asempa na aka che me say wo bi ba ho ni wo sugar daddy no e dampa so de bia e na wo na wo sa no aduane serve wo me fege en ka tene se me yeso sister no ne sister ntino me de me nko ho biem nti that time na me ko adwuma na me fege nti me pon na me ba fie no na me be ka tene papa ni se sa na girl no afre papa na bona mani se you say girls na be yetu but nurse ni no afre papa na ka tene se me ma fre na ka se ni nti me ba na me ko ho na papa na ka tene se me na ma fre solid saka tene se ni na me si ayemi se sister na buy na any sister ntino ni girl nti me be da ha bi na me si ayemi nti me sorry se me ko no se ma me nkontino pa ma chawo na sister no ni hwe na buy no krampo wa ye ne hwe nti sister no kwa kodu no kasa se onu oba wa ba be ma ho be ma fa no ho anka ne sensi na me si o ma tinti me forget here na me sa da ho emu eponim na this year na last year last year okay mpacho eponim mo na me menses emba nti emu na ko ba se me ma fa yefu na papa ni se obaka ko tado ma me na me so mingi na nti se me nya me gulu ni masi because oyo sofo nti emu ho no start counseling ofie oyo sofo Yankwa humane sway. 0322498035 0322498036. Within a baby free. Baku. Damena. Baku mama mama baku with my palm where was and my misao. Na efremi ya kwesi wa taxi driver mi mo driver for Akoma FM. Akoma FM. Ya no ma chimu yi. So akwa we onye sofo. Maku oye busumsumuni. Oye pataku eno de jan huma akata no ho. Na maku ababa we nso de na brabo ene life atu chacha wo bosonsum ni we nso papa na woni bosonsum ni ti woni mi se nya de a obewale wona yi nsen ba ku mienu miensa na sembe ni na maku busa ne se edien pa na ope free bosonsum ni nten o ka che o so ope 200 million mo yi nkwala nan 200 million na ope maku mo de yetumo so na ye de ma na de asem ene ye di mudi nso no ko bi am be fa so a Akoma FM.
matuma no maku ye twemo akwasi ewu a medamase me ensha papa akwasi ewu a yengum animu asedane emfa monsanso nsi form da ya behwe Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services nurse ni papa ne clinic no nurse ni otie bibidrase kasa kire no otie na babuo mu bomodin a ne fo ani kire Grace Gift wo yade ni awo yade bi ha wo bia wo de kwai na obetutu ase yade a wontumi ntu ase no beka kire se yade we de mensa esan se nye osika no wope ne mu wayaresa no ahoto no wope Kumasi Oshim School Junction Oshim Amanfrom Barakasi Road Enkrani Wachimota Oben Petroleum Bangalow no friend was 0543320030 we didn't baby afefu miri aba ko jaba baby fa kwata papa miri aba masumu asantuma pon ko fiase no tanko miri aba wie mame ema woni abedwafo mo ni aduma papa na me fa konye so na me chia ko fiase menyina miri aba me yemi aba no ni semo ka me ofokwata me nyini miri aba se wo ba wo busa no se no afọ be mada na wo plamo ko da baby na obi aba ka se abeka che na eti na mo na eti nya ye la ma na oni be mo akotina sebi amu ase ko to bi ama anda ko wa to bi ama wo ma usika wo ko to adwuma mu wo so me no mo ko adwuma ba ko pe na wo da so ti be ma no mo yi ni se ba ko mienu miensa nai na wo da so ti be ma no wa me aba bi di no ni se ye ni aba wo di se bi sie enya no kre na me aba mi gini di enye ye kete kura na je me ka che me papa ni se wo oba do be yi kai me nyini eti papa no mra ebiana no kwabi usebe bia ye ni aba no wodi esi ye na woni be ma beta be ma ye o he wo ma usika wonya wo so aka je se ya me ni tie ya me ma ni na wo be die no wodi ye wa ne tie mi di mu se ebia na wo mo da ano kwabi ye nu me na woni je wo eti no ne se ye ni aba no je be bia asem wo kan me eti so ma ni eti se papa no tie ka wo mra na se no kwabi wo be do mi nyina ye hu na se do ba ne ka ye tua ana se eye no kwe na woka iye nyina ye wo so le ka so petrol de mire na ne ko tie ye nyina 200 million na se 50 cities ko yi dia so fa ko to quality ana fa ko to base abo ana fa ko to anda bi se we nyina hu bi da na wo ye wo se na ba petrol 200 million ete mi aba ni se bi o kam si se papa no da bi o bi omra na no kwe bi e wo bi ani e wo me da se mi aba papa I mean sure fa kwata OPK hands free na make am for dia ma when we any OPK charger na won sanke be hands free boy den chargers boy den en kwato hands free ni chargers se a wo be hwe na abreki na emom no OPK hands free and na make am for ede ama wo upendudu mu etu afre 0242497133 0242497133 grow fine mo jedro kwana kwaji mo jedro papa na enom grow fine onu mo abedidi obeda o menses na enko ya bibia ebesisi so kama ede ama Dr. grow fine number ni friend was 0244596532 0244596532 baby a ya to adro bia no ubenya grow fine ni bi ato na emom no enawie hye so emame Sir Richmond Herbal Center akuafo nkuni akuafo seminar no eye adwuma wonwaso ma rede ye fe wonamani sansa be ko fibroid enyina ebedwane be ma waye mre won pem wodi ya ne se wode Richmond Herbal Center won makuafo nku no wodi nka de seminar no dware a wodi nku no so asra wo ha no nyina ano abawie ye Richmond Herbal Center fe wonom was 0249 186845 0249 na wama wonsa aka enro we senim nyina ebina be wonsenu papa wo wiase 3p garlic mixture mansanje atumo edro no ya de one garlic na ya 3p ya adwuma nwaso pressure no o menses no emeye wayase saso no sugar no ewo sro o diabetes no ya de no a ha wo no cholesterol ne dose wo fu na ye kepu stress de wunya eye natural edra ye friend 3p garlic mixture ho dance de edoso daniel ba Mr. Colin Akapedani Angelo Frey 0248928824 0248928824 medin ede Maa Akos ensem Paul and Smakese ha na ubetumi atene hyene so si ebekwa akoye enyanka fie be 4 wonom adoye enyanka fie be 4 womo adoye ansa na bronya yi aso nyame yadom ochina mede ho nsem nyina Akoma FM ya wagudie mu nsem ya wagudie mu nsem but me said the mani afiesie ache ya am a sportsman na say about 3 to 6 awia time no dia me dia omla nam ni nyankopon tie adwa mu di nkomo e ya lifting ne yanom lifting sana we are shaking the Akoma sports in afternoon time to evening
Akoma Sports, no doubt about it. 87.9, unpredictable. The thrill, the performance.